Bumo imali uncut verziju. Uncut verziju. Čekaj malo. Kako si mikrofon namestiti? Čekaj, rekao je, samo kad je kazao stavljali, aha, znači dole desno mi je pokazao, ne dole lijevo mi je pokazao, tak nekak. Čekaj, da ti nije baš direktno pred ustima, ali... Sad me čuješ? Ne, malo bliže si stavi. Pa ne, ja hoću gledamo da se za glavu, No? Da se legnemo. Ne, dobro, bum tak, čekaj. Hoćeš ti donesem klješta da se namjestiš sic. Nemam manometre s sobom. Ne, dobro je. Aha, za nagib si mislil, ne treba. Čekaj, pa dobro, kazam. I sad tu negdje velimo. Pozdrav! Dobro došli u još jednu epizodu Opet Auti. S nama je Marinko Kušenić, kojega znate možda iz prve epizode Nikad ne bu gotovo. Koje smo snimali za Nikad ne bu gotovo, prve epizode za Nikad ne bu gotovo. Htio sam reći, za Opet Auti, nažalost, nisi bil u prvoj epizodi, odmah da bude isto, ali evo, sad si konačno tu. A dobro, kad me nisi htio zvati za prvu epizodu ne, šalim se, moram Siniša obraniti. Zval me, ali sam bil na putu, pa nisam mogao se spominati. Tako je. Da, vidiš. Hvala kaj si me ugostil. Za RNG kad smo snimali, kad je to bilo, čovječe? 2016. 2015 ili 2016? 2017. je izašao video, Da, snimali smo godinu dana prije, jer smo godinu dana smo čekali s objavom. Niste vi snimali godinu dana prije, vi ste editirali još godinu dana. Ne, šalim se. Je, pa koliko si uopće čekao prije nek si prvi put vidjela epizodu? Ja se ne sjećam. A ne, nije dugo. Da sam ja vidjela epizodu, nije tak dugo, jedno 8-9 mjeseci. Ma nije tak puno. Ne, bilo je malo duže, ali... Ali smo s objavom čekali godinu dana jer smo uopće razmišljali kako budemo objavili još. Da, ali to je bilo, vi kad ste Deksa snimali, Damira Deksa, mojeg kuma, da ga pozdravim sad. Pozdrav Deksu. Našem Wizardu. Electric Wizard. Da. Znači vi ste snimili njega i tjedan dana poslije kad ste njega snimili ste mi pokazali moj video. Kod mene doma još smo bili tu u zgradi. Moguće da tak ne bilo. A kod Deksa smo gledali u garaži. Da, video. U garaži smo gledali video. Tako je. Njegov onda, da. I onda je još prešlo jedno 6-7 mjeseci do objave tu negdje. Da, i onda ste Lamu snimali. Da. Lama je isto nije mu autobus spremao za snimanje. Kaj mu nije, pa dobro. Pa bilje, pa nije bil, pa bilje. Ali dobro, i tako je onda krenulo. Je pa nikad ne bu gotovo, ne? Baš to. Eto da. Ajmo sad daj mi reci kak ti je bilo iskustvo? Ti si nam prvi koji si nam bil dal šansu uopće. Znači, mi smo tebi došli, još je onda bila ideja da snimamo dokumentarac o ljubiteljima auti. Posle je to postalo da budu ipak epizode. Zato je i prošao toliki period do objave. Mm-hmm. Ti si uopće, znači mi smo ti se javili praktički sa mi smo dva htjeli bi snimati video o nekome s autom. Kako to da si nam uopće dao šansu? Pa nemam pojma, iskreno. Dobro, Markec je posredovao tome svemu. Ne znam, inače nisam baš bil za takve stvari. Neke sam si razmišljal neki video od Korada napraviti, ali kazam. Ne znam, svidjel si mi se odmah ko čovjek, valjda. Pa ne znam, stvarno, evo velim, Korado je bil taman gotov, bil je registriran jedno možda 6 mjeseci. Tu negdje, malo više. Htio sam si auto negdje vidjeti na video nekome. Ali gledaj, stvarno velim, od onda jako dobro prijateljstvo i dobra šema za sve. Na kraju smo tak kliknuli na tom prvom snimanju da od onda smo si praktički nerazdvojni, makar nas sad dijele kilometri, ali... Ali dobro, nije tak. Nisam tak daleko, tak da... I okej, Korado je poslije toga bil dugo rastepljeni. Ne, Korado se poslije toga za njegovog boravka kod mene dugo vozil. Još skoro godinu dana poslije toga. Da, jako dugo. Inače, Korado sad imam 13. godina, ili ko? Da, 13. godina. 13 godina već. Da. Taj isti, to jest... Da, hajmo reći taj isti. Kaj vozilo se godinu dana, tu negdje. I onda onda smo se preselili van, pa je onda stajao skoro 2 godine kod Mateka u garaži, pokre kupeo od Deksa, isto tako. Da, oba dva su završili
u garaži iza. Da, išli se na spavanje dečki malo. Srce me bolilo svaki put. Ali i Dek sad radi na svojemu i ko zna, možda bude ovo baš slušal dok radi na svojemu, tako da samo upri Dex, svi to podržavamo. Dex. Primi se fleksa, to jest ne, za fleksal je sve, tako da dobro, ne treba fleksati. Tako. I velim, onda sam si, našao sam si neku garažicu i odlučio sam da krenem dalje s koradom, s projektom, sam među vremenu sam motor prodal, povadili instalaciju koju nisam trebal, koju sam sad opet kupovali i tak. Plaćali malo više neki sam trebal, ali dobro. Nemoj, možda bi Barbara slušala. Ne, ako Barbara sluša, to bu Vlatko zarezala sad, tako da. Bumo njoj cut verziju poslali. Može. Makar svjesam se čim si rekao to bu Vlatko zrezao van, ne bu to zrezao van, to bu ostalo. Da, požalio sam u istoj sekundi kad sam to rekao, tako da. Jer ti bu namjerno ostavio. No i tako, znači, zvadili smo motor, getribu, instalaciju i to sve i sam naganjal neki motorić gore da se stavim, to jest bilo je među vremenu nagovaranje od lame za neke drugo, ali dobro, promijenili se opet planovi, kako uvijek, tako da htio sam se vrnuti na 16... Skombiniraš, prilagodiš se. Da, prilagodiš se, skombiniraš se. Htio sam prvo 16 ventila složiti opet turbo, kaj je bil prvotni plan, ali dobro, tad sam našao neke drugo, sad je unutra šestak, sad budemo neki malo razapinjali, tako da... Čekaj, to je kao, to se ne radi u zakorado, šestak se ne stavlja u korado. Ne, stavlja se, kak ne, ali lamba me ubrke nije turbo. Da. Tome ti je stvar, znaš. Više se bojim njega nego drugih, tako da onda... I sad se slaže već, Isuse Bože, skoro 2 godine. I opet nikad 2 godine od kad si počeo konkretno slagat ga. Da, tako da. Stoji duže. Stoji, Isuse Bože. Pa dobro, ne bude tako dugo stajati. Od 2016, a 2017. budu. 4 godine već. 4 godine već. Aha, dobro, onda tako dugo duže, stoji. Oj. A to vam je tako dok imate korada, ako ga slažeš malo na dulje relacije, dulje godine, onda ti... Nije 5 godina ništa. Da, Pa, slažeš ga sebi, slažeš si ga svojim tempom. Pre ti 5 godina da branik zamijeniš, samo tako da i nabaviš drugi ili kaj. Koji je uopće plan sad s njim? U kojem smjeru sad ideš? Znači onda je bil recimo nekako style stance je bil kad smo ga mi snimali. Nije full, nego a opet daily driver više. Tak je. Jer si ga, u biti za snimanje ga jesi još malo bil ekstra spustil. Da, i to sam spuštao, čekaj malo. Ne, Barbara, ja smo dan prije išli glancati auto, to se sjećam, a spustio sam ga jedno tjedan dana prije, jer sam se nadal da boš me nigdje v gradu vidjelo kako se pokreće, vozim, pa boš rekli, Isuse, ovo moramo definitivno snimati. Ne, da, spustio sam ga malo niže, ali sam se vozio dosta dugo tak i bilo je okej. A sad su planovi se totalno promijenili. Sad idemo neki club sport racing, bla bla, te stvari, tako da. Stavio sam prednje veće čeljusti, roll bar, pretty gay shifter sam zamijenil. Kaj smo malo prije čitali. Da, to je bil jedan od komentara na video od Nikad ne bo gotovo. Pretty gay shifter, but all a good car. Da. Lara, svaki čas sliku, tako da. Vjerujem da ne bo ovo slušala jer ne zna hrvatski, sigurno. Ali sad je pravi short shifter. Da, sad je baš bilet aluminija od NP parca i isto tako je lama imala ruke v tome svemu, to je prste. To mi je poslao gore, zmontirali smo, ajmo reći bil je plug and play, kak svi ti aftermarket dijelovi, ali bilo je okej, bilo je dobra investicija je bila i jedva čekam da počnem se voziti. Čekam svojega kuma da mi struju složi. Electric Wizard. Da, tako da. To. I kaj? Dobro, zdal sam Recaro pole position sjedala. Zakon. Tako da bude neki gurtne harness P isto i htjeli bi tamo... Šrot? Da. Mora biti šrot. Normalno, drugo nema. Biti možda neke drugo, ali... Ma oni tregeri koji si nabavio šrot su mi zakon. Ali inače još nekad kad sam prvi put u životu vidio te šrot pojaseve u autu, pošto šrot kod nas znači kao šrot, bilo mi onak kad tad u autu neki moj auto bi morali imati šrot pojas. Vidiš da sam znal donesu, biti imam ih vreću gore, tako da. Dobro, drugi put. Pojasava? Da. Ma, zakon. Bun ti donesel neke.
Zakon. Da ne bu rekao da mu nisam nikakav poklon donesao. Znate, ljudi, tako pa da. nisi sad. Daj se okreni. A je da burek si kupil. Da, pogledaj papir i sjeti se bureka, ne? Ne, nemo neke nabavili. I mrežice za stakla, no, priznam. To sam htio reći, to čuti, da. Ali burek je ipak prioriteti. Znači. Normalno. Ne, kaj se tiče tih, kaj se rekao, Hosenträgera, ne, to je stvarno, tu sam naletao onak slučajno i to sam moral imati. Rekao, to moram imati. I dođem doma, otvorim kutiju, pokažem ženi, Barbari, onak, koja si ti budala? Kaj ti to treba u životu? Rekao, pa fora su, pusti, nek budu. Ako ti bu zabranila ih nositi, znaš adresu na koju da ih pošalješ. Dogovoreno. Ali dobro, bum ti neke viška dal. No. Ja bom onaj jedan veto koji imam u braku uložio da ostaneju kod mene. Pa ne, sam veli da su na čuvanju kod tebe. Na čuvanju, to mi je šta, friend dal da mu pričuvam. Tak isto ja puno dijelova kad naručim, veli, ove si naručio, to je za njega, to lakše na našu adresu poslati i to, pa onda... Kako sam i ja slal na tvoju adresu. Pa da, između ostalog, pa sam i onda zbog toga je bil špotan. Ali dobro. Čekaj malo, pa nisi ti u našoj epizodi nikad ne bu gotovo rekao da ti je supruga ima puno razumijevanja i da je velika podrška za tvoj hobi? Pa, možda sam lagao malo. Ne, stvarno je. Kaj se toga tiče do neke granice, znaš, ali sve ima svoju granicu, tako da... Da. Tako da, dobro, sad firmu si naručim veće dijelove, pa sam miran. Sad si se izdal. Mislim da dalje da od toga više niti ne bu slušala, tako da... A možda bude, bude sigurno. Tek smo na 11. minuti, toliko ti bu još slušala. Ujebote, najebali smo. Dobro, moram ja nju malo sad nakuditi, ajmo reći, tako da moram ispraviti netočan navod u videu. Da, kolaju nekakve priče po kuloarima. Za nekakvu felgu se nešto pričalo, spominjalo. Da, istina. No, to je bilo onda Daily Driver u to vrijeme i ja sam bila na terenu, ili kak je bilo. To je ona išla kod svojih i zakačila je rubnik, ne? Ali normalno, ko svako pravo žensko nije rekla ništa, znaš. I onda poslije snimanja jedno mjesec dana, ili kak ti ja skužim, pa čekaj malo, di sam ja felgo gul. Znaš, znam, auto je bilo niski, ali to nema veze, nikakve, ne, naš gumi, to sve. I da bi ti ona meni nakon jedno, Isuse Bože, godinu dana? Ma ne. Ja sam bio tak razočaran, ne. Ko da mi je ne znam kaj napravila. Ne, šalica, nakon godinu dana me veli, pa to sam ti ja napravila. Rekao, ali dobro, nema veze. Felga je čitava, tako da nije. Samo je malo boju ogulila. Zvinuta nije. Tako da dobro. Čekaj, prodaješ ih? Da naglašavaš da nije zvinuta, samo je malo boja oštećena. Zakaj to nisi prije rekao da ih prodajem? Onda ne bi to govorio. A ne znam, dvoumim se jako. To jest, troumim se čak više. Imam par setova koje bi stavila, ali 2 sam sprobao, ali još imam jednoga v komadima. Moram neke šrafiće kupiti kad to pošrafim. Nešto trodjelno? Da, trodjelno. Kaj? Tramont 5 Stars se zove felga. Mislim da znam kaj je to. Pa poslam ti sliku. Tako da sigurno znaš. Da, jesi. Sad se radi tu začuđeni. Znam koje su to felge. Ja, to sam ispati, viš, nisi mi dao, to sam ispati ono kao faca, ja znam koje su to felge. Ne, pa dobro, znao si odmah o čemu pričam, tako da to razmišljam, ali bomo vidjeli, kočnice me mučio, znaš, felge. Nisu velike čeljosti, nije overkill, ali... Mislim, dobro, sad kad spomenem s kojeg auta su samo dokrenule odmah provokacije. Da čujemo. Alfa. Ne. Možda nije prenosno na ostatak auta. Pa dobro, Brembo ih je proizvodio, pisali. Naljepnica je bila Alfa, to sam sastrugal odmah kad sam ih dobio, tako da naš... Misliš da si s tim skinuo curse? Da, vjerojatno sam uspio spasiti. Nadaš se? Nadam se. Dobro, tapal sam i benzinu, kaj su bakterije pocrkale i sve, tako da... Mm-hmm. Ali sam se dal truda s tim čeljostima, to sam očistil, nove gumice, cilindre sam čistil, samo nismo menjali. I sad bomo vidjeli dok to... Kad bu gotovo, to ne znamo. To je vječito pitanje. Koliko su uopće sad to veliki diskovi? Isti kakvi kad su bili na snimanju, samo čeljost je veća. Aha, samo čeljost veća. Pa nema mi smisla, gledaj, 17 cola bom imal, možeš ti staviti neke drugo gore, ali je overkill
I nemam ABS, tako da znači nožna pumpica mora bom ja upreti dobro, a ne ABS, tako da. Ma dobro, imaš onda bolje osjećaj, točno znaš koliko si stisnu. Ma da, znaš kad na koradu ti je problem taj ABS i sve, tako da staro je to i dok dela, ali kad zeza... Onda zeza cijelo vrijeme. Da, ne biš, mislim, ima neko ko popravlja, ali ne se ni dalo s tim zabavati. Kup žice, preteško je. Weight reduction, bro. Da, pošto sam se zdevljal, pa onda da naš to spraznimo. Onda moraš na auto skinuti. Normalno. Znam ja još jednoga takvog koji to dela. Čekaj malo, lama je mršavi ko prut i još skida na auto kile cijelo vrijeme. Kad si ga ti zadnji put vidio? Kaj, pa vidio sam ga prošle godine jebate. Ma nije. Prošlo je. Pa zima je bilo, Djed Mraz ovo. Ono. Znaš da se svi muškarci zdebljaju kroz zimu. Ne, ja imam cijelo vrijeme isto. Mm-hmm. Ja sam cijelo vrijeme okrugli. Ljeti i zimi. Dobro, ajde, to je istina. Da, i kaj znam, planiram možda malo neke stazice, neke tam gore. Proučio sam ih već, tako da bi to malo vozil i... Koliko bi sad uopće trebali imati otprilike? Malo da damo brojke, konje, ovo, ono, kako bi to trebalo Ubrzanje od 0 do 100, 200, 300. Nemam pojma. Trebalo bi po papiru 204 konja imati, jer to onaj 2.8 V6 motora. Mislim, VR6 iz Golfa četvorke, to jest lažem. Ford Galaxy. Znači, Ford Galaxy ima Volkswagenovu mašinu koja praktički tak plaše plug and play. Sad si izdal tajnu veliku, sad bi poskupili budu Ford Galaxy. Pa dobro, ja sam si kupili jednoga, tako da mi ne treba više. Dečki, kak niste do sad kupili, žalim, ne. Dobro, paše motor, ali ti ima gore, on ti ima usisnu malo drugčiju složenu, to jest prije klapne gasa, to moraš maknuti, G3 ti ne paše, bil sam siguran da bu pasala 6 brzina, ali ne paše. Onda sam ti zelo od Golfa trojke, VR6, da, G3-bu, originalno sače. Mislim, išlo je to, ja sam to del motor unutra za 2 dana, ali sad to... Čekaj, bom zapro prozor. Da. Kako smo na to zaboravili? Aj, ti više. Nisi zapro. Moraš, jače to, evo, ko na Jugiću. To se čuje svakom Golfa dvojke. Da. Sad bu nas Vlatko ubio. Samo nas Vlatko klel. Vlatko, M se ču u stolac, M lupanje s prozorom. Buš to rezao Vlatko van. onda nema epizode. Da, gdje smo stali ovo? Znači, G3 si uzeli iz Golfa trojke VR6, nosači su ti pasali ti onda? Da. To si rekao. I rekao si da si praktički za 2 dana si to sve uspio spucat nutra. Da, motor fizički da. Ali jedno mi je trebalo 4 mjeseca da downpipe napravim. Sam si ga delal cijelo? Je, delal sam. Kupio sam si one zarezane komadiće i nabavio sam si aparat za varenje, TIG. I učio sam se, kaj drugo da ti velim, ne? Što je meni fascinantno kod vas svih? Onak nisi jedini, onak ima vas više takvih Woodring-kindova, kak ja znam reći. Onak, ja bih htjel da imam pol vašeg ovoga tog drive-a i talenta da onak se idem sam navčiti variti i samo da si to mogu složiti po svome kak spada. Pa dobro, ja sam te na poslu prije isto neke varili tako da nije baš da sam se full učil, jesam se malo. No, osnove si znala, ajmo reći. Da, ajmo reći osnove, ali pa ja znam. Meni je to super, to jako poštivam dok mi neko veli onak išao si je ono sve sam odraditi i sve ono. I to mi je i kod tebe i kod Deksa, ma i mislim i Lama je takav i Relja i svi osim mene. Dobro, ti si sad spomenula ovoga tu na obranju mene i ostale koje onak su je... Ne, gled, nisam ja tak ovoga... Ne vreš sad, kako bomo rekli, ne poštovati Relju, to je ipak ovoga lik kojega dobro, pratim. Relja je još nekoliko razina iznad. Sorry Dex, sorry Lama, ali tak je, ne, tako da velim. I Dex isto stvarno i Lama imaju znanja ti ljudi. Da. Ja sam ajmo reći, se učim isto. Dobro, imam i drugi stvari u životu, ne i to sve tak da, ali... A kaj, znam, nekak, dok imaš volju, dok ti se da, smisliš, napraviš. Skombiniraš. Da. A ne znam, kaj znam, mislim, lijepo mi je, znaš, kad se zapnem garažu, kad delam neke, kad imam mira od žene. Koja je puna podrške i razumijevanja za tvoj hobi. Da, tako je. Ne, ali stvarno je tako da ovoga...
Ne znaš kad dok zađe ta emisija van, to jest epizoda, da ne bi imao plavo oko, znaš. Ne znam. Da ne bi azil trebalo tražiti kod tebe tu. Sve moguće. Ja viš da sam ja samo tiha, na temu žene sam tiho. Da, skužio sam. Ali dobro, znaš kaj godine iskustva. Malo sam stariji od tebe, pa onda imam nešto više iskustva. Trebali smo o tim stvarima prije popričati malo. Ne, ovako je ljepše gledajte kako se mi goljiš na stolcu. Komešam i sve to, razmišljam kako bi to ispalo. A ne, i kaj, to ti je to, ukratko. Ili nismo još i koji si sad fazi? Downpipe si napravil? Downpipe sam napravil. Sad trenutno? A ste to što sam tu. Znaš kaj mislim? Ne, sad evo, kaj sam napravil zadnje? A da, počeo sam se slagati instalaciju od modula za prozore, zato kad sam del robar nutra sam skužil, jer ti modul za prozore ti stoji u lijevom boku iza. Uh-huh. I kad deneš robar nutra, onda ne veš tako lako skirati dole poklopac, taj tapecirung na boku. Kužim ga misliš? A, pošto je to Corrado, to se kvari. I onda sam moral to pomaknuti, znaš, sa strane, sad stavljam ga tam gdje je inače normalno kod europskog modela kako se zove, ladica za rukavice, ajmo reći. Ne? Okay. Jer sam ja uzeo sad drugu tablu koja ima airbagove nutra, ali ne budem imala airbag nutra, nego mi se sviđa poklopac gore koji ti piše. Da imaš taj... Da. Mislim, sitnice koje čovjeka vesele. Da, sitnice koje ga vesele, ali su me naživcirale pošteno. Tako da, ti je ono. Ali da, to sad radim. Downpipe je složen, jer moram vodenu pumpu. Pumpu goriva sam zamenil, da sam valbro unutra, moram popojiti lightninge za gorivo, kad tek slože struju, akumulator deti. Da, akumulator selimo ipak napokon u gepek, kak je bio prvotni plan. Aha. Prvotni plan, to sam htjel davno i sada ajde napokon. To si pričal u videu da planiraš preseliti akumulator u zato je bil kontra strane gdje je inače, jer smo ga na brzinu stavili unutra, rekao nemo sad se zvezali s tim kablima, ide samo tam i gotovo. Tako da, to, pa da. I onda paljenje i... onda paljenje opet rastavljanje. Zake? Pa moram farbanje. Da, moram motorni prostor pofarbati, pa ovo sve urediti, znaš. Htio bi napraviti kao custom made dole povezivač krakova, da mi sjedne killer malo niže, pošto sam uzela od Golfa 4, aluminijski od Mishimota, pa onda naš bolje hlađenje mislim. I laganiji je aluminijski. Da. Zadržava više vode i takve stvari, to jest ne, rasladne tekućine, ne voda. Ne. No. Da se ispravim odmah, da ne bi bilo budala, uziš na vodu. Da, i to, i onda da sprobam shifter i sjedala da vidim kako bude to stajalo. I da, još jednu stvar koju sam si nabavil je podešavanje volana po visini. Aha. Ali ti je problem da ti nosač od tog stupa ti ne paše od običnoga, znači koji nema podešavanja po visini, nego ti je zamaknuti. I sad sam likao frenda u Ameriki za mol kad je rezal Corrado na pol, kaj si je napravil ukra za dvorište s stranicama i onda sam mu rekao daj mi to molim te zareži da si to isto stavim gore, tako da sad to čekam da dojde da i to posložim. Aha, on ti bu poslao iz Amerike? Zakon. Je. I branik isto tako da onda. Zakon. Jer sam svojega prodal, tako da. Ne, stvar je v tome da sam saznal da ima dve vrste modela branika za američko tržište. Ja sam sam da dolazi G60, ali dolazi i novi. U videu je bil G60 i sad doćem novijega, tako da. Malo promjene. Da. Ali dobro, ništa veliko. Kako je s legalizacijom toga u Njemačkoj? Si već kaj istraživao, kaj te čeka ili... Pa iskreno trebaš imati papire od svega, malo opisati to. Skoro kod, mislim, nije kod tu, ali ajmo reći kako bi trebalo biti jednostavno tu, tako je gore, tako da. Mislim, jednostavno. Nisam se još upustilo to. Moram prvo auto uvesti u Njemačku, tako da onda... A nisi ga još niti uveo kao službeno? Htio sam složiti sve da otidem jedan put na kontrolu i da onda oni vide da... odmah i rega i sve. Da, i atestacija i sve to tako da, ne. Imamo od svega račune spremne, pa onda bomo vidjeli. Super. Jedno za felge sad ne znam, kad još ne znaš koje budu. Između ostalog i to, ali recimo te trodilne da bi išao slagati, onda ne znam kako se gleda na to. Nisam se još iskreno raspitivalo oko toga, tako da.
Mislim da se već možda neke istraživao. Ma je, pitao sam tam na tehničkom, ne, i rekli on kao dovezeš auto, onda mu vidjeli sve kaj treba napraviti i to je to, tako da. Super. I sve moraš tamo na tehničkom riješiti, ne moraš ići. Da, mislim, moraš baš ići na stanicu koja to radi, ne, tako da nisu baš sve koliko sam skužio za to, tako da, ali ima stvarno i dobrih ljudi koji ti objasnili mi je lik tam svašta, tako da nije... Super. Nije tako komplicirano. Ne. Nažalost, ja sam tu prije isto, sad moram reći, sad nema veze, na Crnjaka registriralo Corrado, tako da nemo rekli di i kaj zakaj. Svi smo prešli kroz tu fazu. Nemo rekli di kaj i zakaj, ali nažalost, kad to tak je, trebalo se malo pojednostaviti, bilo je bolje. Ali dobro, možda bude. Ne znam, to mi je već onak nekak se čini kod Don Quixote na vjetrenjače. Da. Cijela ta situacija, baš to pojednostavljenje tih stvari, onak. Jasno mi je da treba biti ipak to provjereno, da ne bi baš svako bilo kaj metal, ali da se ne bre to nekako pojednostaviti, streamlinati, kak bi rekli Ameri, more se. A dobro, kaj, ne znam kakvi su zakoni, kako se gleda na to. Ma i ne znam, dobio sam različitih informacija i nekak sve ovisi koji auto je v pitanju i tak dalje, ne. Da, ja se sjećam kad sam slagao Corrado, tamo smo struju spajali, da, i nazvao sam bil CVH u Zagreb i pitao sam ih kak je to ako ja zadnje sjedala van i stavim samo htio sam napraviti, ajmo reći, i onda već racing look neki, bez roll bara, samo kao povezivač iza i ravni pot. Da, pot iza, ne, bez zvučnika, nije takve nikakve kombinacije Fast and Furious i to, ne, i lik mi je rekao kao pa da auto mora na vaganje, ne, jer vi mijenjate težinu auta tak neki. Težište možda. Da, ja mu velim onak, ali gledaj, sjedala imaju, realno gledajući, zadnja klupa ima, ne znam, 15 kila, u autu rijetko kad ti iza vozim koga, zato kaj niti ne breš baš nekoga voziti, moraš dijete možda kad je nisko iza, ne. No. Tako da, mislim, ja se i u Corradu sam sjedil 3 puta iza samo, tako da. Niti ne znam iskreno kako je iza. To bom isto moral testirati, jer ja sam isto planirao svojega hititi zadnje sice van. Da, i kužiš, i onda mi je lik rekao, da, ali vi morate sad na vaganje, to se sve mijenja, i ja onak rekao, ok, ali pa ništa se ne mijenja, ja se većinu vozim sam ili je žena s menom napred, ne vozimo se iza, kužiš, tako da ne znam za kaj bi mijenjalo tu sad, ne. I ona sam odustao. Zato su onakva sjedala iza, jer mi je bilo nebitno praktički kakva su iza, ne. Tako da mislim, dobro, bilje auto iz brda s dola, malo zmiješano sve bilo, ali dobro. No dobro, to je bila jedna verzija. Na toj verziji si isto pun kufer naučili i sad opet primjenjuješ to znanje na drugu verziju. Četvrtu verziju. Četvrtu verziju? Ozbiljno? Da. Koja je onda verzija bila? Treća? Druga? Da, ovo je bila treća, ne? Sad je četvrta verzija, ajmo rekli. Proti je bila auto crne, 16 cola iza 9x16, napred 7,5, kao, ajmo reći, Eurolook. Zadnji pogon, ne? Da. I to ti je bilo onak obični branik napred, G60, to je drugčije maglenke, stariji tip i sve to onak samo da bude. Onda sam otkrila da ima novi model, onda ti je to bilo druga faza i dalje crne. Pa stari model, to jest, lažem, prvi model, prvo kako sam htio napraviti je bilo da zapunim kvake full, da zapunim branik i kaj sam još, i zadnju tablicu sam htio zapuniti. Tak je bilo. German style onda 2006. 2007. tako. To ti je bila prva. I htio sam da bude plavi. Aha. Koja plava? Marin Corrado plava. Jer ima, ja se sjećam, znači prvi Corrado kojeg sam u životu vidjel, imao sam susjeda koji je bil limar. Dobro. Mislim, susjed, ulica Do, gdje smo bili kod bake i dede u zgradi, znači ulica Do je bil jedan limar. I taj limar je vozil aute iz Njemačke, tresnute i to, slagali i prodavali u Hrvatskoj, ne. I prvi Corrado koji sam ja u životu vidjel je bil sa Zender kitom na sebi, znači Zender Corrado, i ona plava boja, ne znam, ko današnji, nije bi rekao OPC, nego baš je bila specifična ta svjetlo plava boja onak. I to mi je ostalo onak od djetinjstva zapamćeno. Ja sam čak nisam ja znal da je to Volkswagen Corrado
Zender. Ja sam mislio da je to Zender Corrado, onda kao klinac, da je to firma. Da, jer je pisalo je Zender i pisalo je Corrado. Da. I za mene je to onda bilo dugo Zender Corrado, prije nek sam skužio da je to Volkswagen Corrado. Da, vidiš zanimljivo, ja sam prvi Corrado koji sam kupio je bio svjetlo plave boje, ali metalik. Vidiš. Tako da, ali... A ne znam, velim, to mi je bilo... Imao sam te faze neke gdje sam smišljavao gluposti. Ja iskreno do tog 16 ventila turba, kad smo počeli slagati, uopće nisam znao koji motor bih htjeli Corrado imati. Ja sam slagal auto i sve to je bilo, i polakirani auto, bili sve to i onak, a dobro, idemo 16 ventila turbo slagati. A kud svi tu ti mali mujo, ne? Tako da. Jer onda je bilo taman taj 16 ventila turbo boom, ajmo reći, na forumu, na VW Klub Croatia forumu i bilo je dobrih projekta. I onda mi sam tam zagrizala, ali kak sam neka vreme posela ovo ono, hoće se voziti, nije mi se dalo. Mislim, na kraj krajeva, i mi kad smo deli 1.8 turbo unutra, nisam se ja baš odmah počeo voziti. Isti trend, mislim, vozili auto, ali je bilo problema, tako da. Aha. Učili smo se još. Da treba više goriva nego normalno. Pumpa je bila krepala i tako, onda smo se zezali s tim. Ali dobro, kasno. Ali dobro, sve si to opet neke se naučil, kako bi rekao. Jako puno. Od onoga klinca kaj nisam pojma imao, do sad, ajde, mislim, nije da sad znam. Do sad gdje sam radiš svoj downpipe. A dobro, to je kod da grijanje delam, kaj je, bože dragi, sam centralaš, tako da. A dobro, da, ti je, pa da, vidiš, da, ti si bivši centralaš, sad si hvak inženjer, ili kak se to vidi? Pa ne, serviser rasladnih uređaja. Hvak serviser. Da. HVAC. Da, novi rol. Da, pozdrav Geriju. Da ne bo slušao. Da, i kazam, to ti je tak, sad bomo vidjeli. Koja bu sad stadi, kako bude završilo na kraju krajeva, jer velim. Mijenja se svaki put nekad, tako da... Ja, mijenjaš se i ti rasteš, imaš drugčije afinitete, drugčije ideje. Onda ti je bil možda onak, kak veliš sam, nisi se toliko zamara s mašinom, zato jer ti je bilo ono kaj si vizualno htjel od njega u tom trenutku prioritet možda. Da. Sad, na primjer, ti je prioritet po ovome kaj pričaš, ti je ipak prioritet i vozne osobine i ovo i ono, i ideš na taj neki racing i sad si onak točno određival, aha, ta mašina sa tom kombinacijom getribe. Dobro, malo to s getribom te prisililo. da. Okolnosti, ali... A dobro, da, ajmo tako sad reći. Sad ideš za tim. Ne? U biti se pripremaš za kad dođem ja konačno u Njemačku da idemo na Nürburgring odvoziti krug. Da samo ja ispunim svoj san i automatski odmah tvoj Corrado da napravi. Sam tam jedno 2.25 kad bu Corrado gotov, nemoj prije. Do tada mi ja već ubilo u mašinu koju imam. Ne, dobro, onda je bilo stvarno samo, ajmo reći, mislim nisam ja bil stenser ili kazdan kaj, bilo mi je to lijepo vidjeti, znači kak je auto ono v podu i sve to. No, ma ne velim da si stenser bil. Ma ne, dobro. Htjel si zatvarat kvake, ovo, ono, to je ipak neki ono style look, a ne... Da. Po 8,5 felge na 195 guma gore, sad se tučem po glavi. Mislim, gume su napravile, ako su napravile 3.500 kilometara, sad stoje gore auto na tim felgama, niš kaj, gume su već 5 godina ili koliko, mislim to... Moraš se voziti jer stvarno ima ripne sve to, ali kaj pa nisam ništa napravio. Zabadava ti ripna kad je plastična. Pa to kužiš, tako da velim, nažalost, Ja to nisam toliko bil svjestan dok nisam, kad sam kupio mangalsice, onda sam ih dobio sa 185-60 gumama gore, koje su bile prastari sa dobrom ripnom. Da, ali... I odmah od uzbuđenja, odmah sve skup s tim starim gumama gore na auto, pošrafan, provjeril da su sve dobro napumpane, išao sam se voziti i naravno me sam skoro zletil s ceste. Malo sam prekočil i samo je krenul. A dobro, da, to ti je, gle, pa sve ima svoj mislim, rok, mokro je bilo, ali... No. Ali sve ima svoj rok, kužiš, ne breš tako na starim gumama, ili kad se voziti, to je... Mislim, guma je jedina kontaktna površina za autom. Da. I cestom, ne, tako da... To je recimo... to rekao. Malo čudno zvučalo. Jedina površina s kojom auto ima kontakt sa zemljom. Ajmo tako. Vlatko... Evo to tako reći. Ali to je Lama recimo bio rekao kad sam došao na snimanje s njim, to je onak bila stvar koju je on recimo rekao, koja mene v tom trenutku onak bila onak pa da. On je rekao onak ljudi često zaboravljaju na gume. I koliko su gume bitne. I gledao sam baš i Mighty Car Mods, dan danas tvrde, veli, oni su svašta već zmišljali i testirali sa autima i sve. I vele, najveći pomak na stazi kad su sprobavali aute, najveći skok u vremenu kojeg radiš je kad staviš gume kak spada. Normalno. I felge. Normalno. Jer tu najviše dobiješ taj grip i auto se bolje drži i sve to. I to je
lako je, mislim, nije ni lako konje napucati, ali zabadava sve to ako ne bi što prenesti na cestu. Dobro, to i ovijest normalno, ne? Isto tako. naravno. Da, ali da, slažem se, gume su najbitnije. Da. A i kakav si u glavi, kako se voziš, tako da. No, nećemo sad o tome. Dobro, da, nećemo, ali velim, isto naš. Ima svega, ne? Naravno. Dobro, kaj, ja nisam s Koradom sad neke niti se dugo vozil, niti se utrkivali ili kaj. Ti budeš tek sad u biti možda imao priliku ga doživjeti kak spada, možda na duže. Možda. Možda. Znam da ti Porsche hoda po glavi. A da, hoda mi, dobro, sad si me onak malo, da, hoda mi, Sad sam ali... te prozval tu pred svima javno. Pa dobro, pa nije to tako velika tajna. Čekaj, neške, malo sam si mikrofon. Taman se to nije čulo. Tako. Da, dobro. Ne, da, miješa mi se neke po glavi, hoda mi to sve, ali bu pričekalo malo. Sika ga, prvo buš ga svakak išao za sebe zguštati i doživjeti. Da. A dobro, gledaj, velim, Korado mi je sad već postao član obitelji, tako da... Da. I žena mi ne da ga prodam, već je bila onak, daj jebem ti... Ne, YouTube je smiješ prodati. Onda dobro. Jebem ti sve on to prodal, dosta mi je, kužiš i onak si do jednog garažu. A daj danas bi mogli neke napraviti. Ipak te vleče. Da, nije me pustilo. Mislim, jeme onak, jednom trenu me je pustilo malo. Dobro, promjena i sve to, ne tako da, ali... Zagrizao sam sad napokon imam svoju garažicu, delom gdje slažem, imam alata i to, i onda bomo to stisnuli. I znanje je veće nek je bilo. To naravno, to da. Mislim, nije sad da sam Einstein neki, da sam ne znam kaj, ne, ali... Pa mislim u smislu svaka ta, sad kak veliš 4. verzija, ne? Da. Svaka verzija koju radiš je opet onak prezentira kaj si do sad naučil. I kaj se tiče da znaš bolje kaj hoćeš od auta i kaj se tiče da neke stvari još više možeš sam napraviti nego si prije mogao. To da, to definitivno. To mislim, kako bi rekli, svaki put je to neka prezentacija, ok, sad smo tu. Došli sam do tu sa svojim, ne znam, da željama, afinitetima, znanjem, sposobnošću i sve to, ne. Da, znaš kaj ti je problem, za godinu dana bu drugčije. Zato nikad ne bu gotovo. Evo što, nikad ne bu gotovo, to ne znam koliko, milion put sam valjda rekao na videu. Pa od tu ti je i krenulo u biti, mi kad smo s tobom snimali još nismo imali ni ime. Joj da, fakat, i onda točno. Si ti u videu rekao si, nikad nije to gotovo, to uvijek neke kao još radiš na tom autu. I Vlatko i ja smo se v tom trenutku onak pogledali i onda poslije kad smo se spominjali onak cijelo vremena smo se vraćali na to, nikad to nije gotovo. I ja onak, kako god smo se spominjali, da onak, ali to je u biti opisuje sve to. Da, fakat. I tak smo se vrtali oko te tvoje rečenice i onda je bilo samo onak ne znam ko, da li on, ja, Vanja, Teja, neko od nas je u jednom trenutku rekao kao nikad ne bu gotovo. Da. I tu je onak bilo da. To je to. Ok, imamo ime. Da, eto krivac. Djelomično. Da, mislim, bil si inspiracija. Djelomično. U svakom slučaju. Da, ali više otišli smo s teme za snimanje. Za snimanje? Aha, za kak ti je bilo na prvom snimanju? Da, malo smo tek toliko samo... Da pače. Sad smo se više da smo se prirodnim putem vratili u krug. Da. Ali dobro, nešto čudno je bilo, stvarno, evo. Da te velim čudno, onak. Vi ste se još tražili dikaj, zakaj, ja nisam pojma imalo, onak, ne poznamo se, stvarno onda smo se u biti upoznali prvi put. Ne? Mi smo se onda tek prvi put upoznali. Čuli smo se bili prek poruke, par put i to Marko je to. nas je spojilo, on je meni rekao da se tebi javim i sad ne znam da li sam te bil nazvao prvo ili bilo odmah porukom. Ne, poslije poruku na Facebooku, ali je bila mjesec dana u Inboxu ili koliko, prije kad sam vidio. Ozbiljno, to se što se niti ne sjećam. Da, jer nismo bili prijatelji, onda kad mi pošalješ poruku ide u Inbox. Da, ostale one tam zahtjevi za poruku. Da. Onda sam te zvao, na terenu sam bil, si prvi mobitel ostao mi se čini. Moguće. Onda sam te zvali i dogovorili smo se, ne? Ali je bilo fakat onak, mislim super je bilo, ali u početku bilo, kaj sad, kako da se držim, kako da govorim, kam da gledam, zakaj ovo sad tam skače za ovim reflektorom ili čim je bilo, joj, pa onda auto vergla dugo, neće užgati, rekao, pa daj me, nemoj, Onda si tam dok smo te snimali ima ona scena di brišeš ovoga vezni link. I onda nam govoriš kao,
nemoj to snimati. Ja rekao, kak ne, pa to je lepo, vidi se da ti je stalo do auta. Ja, ali sam s papirom brišem. Ne, vlažne maramice su Vlažne bile. maramice su bile, da. Vlažne maramice. Da, u biti, pa ti si meni onda bil pričal da ti u biti vlažne maramice su ti zakon kaj se tiče i za kokpit i za sve. Da, s tim sam brisao sve. Da. Pa dobro, kao briše ide. Dobar tip. Jer pa prodaju ti ih i pod kao za aute. I kaj Ozbiljno? dobiješ u biti istu Dobro, stvar, ja sam za znam- malo više penezire za aute. Da, ja sam samo znam za bebinu guzu da se Je, briše to sad si ti sad došao u tu fazu, sad je tu dijete i sad su sve vlažne maramice ali s gledamo, bebama. ali gledamo onak maramice. A čekaj, te su za kokpit super jer su vlažne, malo bolje. Samo da nemaju kremu, ono. Da. A dobro, miriši se onda dobro u auto, znaš, tako da. Je, ali ti bijelo ostane, probao sam. Aha, probal si. A gle, i onda ti je to tako išlo. Kaj, nas smo snimali, družili smo se. Da. Dobro, bi Ti baš si bilo nas onda dobro. skompa. U biti ti si nas spojil sa dosta ljudi u biti. Jer ti si nas spojil prvo sa Dexom. Dex je isto onak tip koji je povučen i koji ne bi išao neke tako da nisi ti bil taj Da, koji je točno. to, kako bi rekli, nas spojil s njim. S Lamom koji opet isto onak nije lik koji bi onak išao se eksponirati i snimanje. Ja se sjećam Lama dok je bil na auto show u Zagrebu. Znači on je došao, dopejali, zvali su ga da dopela auto. Je. Dopejali auto, ostavili ga je tam i otišao. Ali nije to taj široko koji ste vi snimali, to je onaj drugi. Nije to ovaj 16 ventila turbo. Ne, on je bil tam. Ne. 16 ventilac je bil, turbak je Ne. bil tam. Odmah Si nakon siguran? snimanja. Si siguran? Pa imam drugoga onoga. I mali onaj nije vozni bil. Ali mislim ti onaj bil čovjek. Siguran? Da, je bil tuning show. Na auto show tuning show. Aha, dobro, to onda ne znam. To onda Bile ne i znam. Goran Ivanac sa Vectrom i ono... A ne, ja sam mislio da to ono kad je Street Race bil u Zagrebu. Ne. Ovo je bilo baš Aha, na dobro, to Velesajmu ne znam, šema. to ne znam. Znači, i s njim se nas spojili. On je opet isto išao radi toga jer si nas ti s njim spojil. I spojil si nas s Belim, isto s Porscheom. Da, Beli je isto I kaj najbolje, legendarni. opet sve to su sve ono, to meni sad ljudi znaju reći ono kako se ne snimati više epizoda. Zato jer većina ljudi koji su nama onak jako interesantni i zbog priče ili zbog stava ili neke su većinski ljudi koji se neće snimati. Da, dobro, to neće je. eksponirati. I to su te šanse, recimo, evo, baš sad kad sam pobrao, većina vas nije bila, sad kad vas poznam osobno, znam da niste tipovi za to. A opet ste onak nama dali šansu i pustili nas u svoje živote da snimimo taj jedan dio. Pa da, istina. Tako da mi je to onak, se osjećam isto i počašćeno i onak i ponosno i opet ono, znaš. Pa da, ali stvarno, onda se to malo razmotalo bilo. Da. Sad ste malo pauzirali, ali dobro, ajde. Sad smo na pauzi. Sad zbog Ali radi nastale se. situacije i Ali svega radi toga. se, priprema se. To mi je drago Prva za čuti. epizoda bu neke ke ovoga Dosta reži. se neke kaj ne budete očekivali od nas, a zanimljivo bu. Sigurno budu neki spoileri, ljudi. Krila ovo, ono, Krila, Riga velika, tuning i velika. tako, ne. A dobro, gledaj, mislim, i to je isto, ajde, sad se mi smijemo s toga, ali to je isto kultura jedna koja je zanimljiva bila. I dan danas je. Svi su bili riceri. Pa da, dobro, ja Svojedobno. nisam onda... Ti ja si sam bio klinac- mlađa generacija. Klinac, onda nisam para Ali imao oni za koji auto. su bili u ono vreme na sceni, svi su bili u neku ruku riceri. Pa da, mislim, Jer je kazam. to bil stil koji je onda bil aktualan. I to je krenulo to i s tim Fast and Furiousom i s Need for Speedom i sve. Ali je scena jako zaživjela zbog toga kad pogledaš. Da, definitivno. Mislim, meni je dobro, meni je danas lijepo vidjeti neki, ajmo reći, načunirani auto. Ako je to kak spada. Ako je dobro odrađeno, Da, normalno. da, znaš, ne sada tu, ne znam, visi branik dole do poda, a visoke kokoza i tako, ne. Mislim, dobro, gledaj, nekome je i to lijepo, znaš, to je sve, to su sve čari toga. Ljepota je u oku promatrača. Da. Mislim, ne znam, ja to ne zovem tuning, kako bi zvao. Mislim, ja sebe ne smatram tunerom sad ili, ne znam, znaš, ne uopće odrediti kaj bi bil pravi tuner. Kužiš kaj mislim? Da li je to sad neko ko ti recimo sad kaj si stavio drugu mašinu i to sve, mislim, poboljšalo mašinu i sve to, ili je tuner sad neko ko je upodirao auto, stavio 500 konja, zadnji pogon, zavaril drifta po vikendima, ne znam, kužiš, mislim, Sve sto tuneri u biti u neku ruku, ne? pa da, ali, kaj ja znam, ne znam. Mislim, vjerojatno sad na svi kuneju koji se kao kuže i to sve postoje sigurno definicije kaj se smatra tuningom, kaj ne. Pa dobro, ja se nisam zamaral s tim kaj je definicija. Ali nisam kaj. se niti ja nikad, tako da ono... Za mene ono, ako vidim da se smiješ od vuha do vuha
i da si sretan s tim kaj radiš, meni je drago da ti to radiš. Da, ja istina. to možda ne kužim, meni je to možda čak i bez veze, ali ako vidim da je tebi ono osmih od vuha do vuha i da je tebi baš špica, imaš moju podršku. Da, istina. Baš Bez kad smo, obzira, baš kad smo kod toga, sad baš sam bil parkirani u gradu u podzemnoj i ulazim ti dole i vidiš onak Honda Civic, koja je to ona EK ili kako se već zove, ne znam, 90... Ona s većim svjetlima. Da. Ne znam. No, to je, znam kaj misliš. Volim Honda, ok su mi, ali ne znam ovoga... Mislim da je to 94. do 98. Tak neke. I znaš, ono vidiš, auto je zrauban i stvarno je korišteni, branik napred oguljen i sve to imati one... sa strane, znaš, one ko krila mala, znaš, za downforce, da stišće napred branik. I ima one gumice koje drži branik za blatobran i takve stvari. Ne? I felgice neke male, mislim, koji su budala, kaj se to napravo za auta. Ne? Onako krenem se, rekao, pa to je njemu fora, kaj? Kužiš, mislim, meni je isto bilo fora, ne znam, ko rado na 17 cola opodirani, možda kad se ja prepao pokraj njega na kaj gle budalu, ono, kužiš. Mislim, pa to je... Dobro, svi smo mi budale, svi smo mi... Pa jesmo, kaj, mislim... Ma jesmo. Znaš, mislim, prostite ako se ko uvredilo, ali je tak. Priznajte si, ljudi, pogledajte se u ogledalo i jutro rećite si to, tako da. Svi smo mi budale za tim. Da. I svako to ispoljava na svoj način. Da, istina. I to ponavljao sam ono kaj ja velim, meni je to nekako ono, izraz individualnosti, ono, kak... Ono, ja ne brem gledati auto svoj da je na parkiralištu dok pogledam, da je onak se utopi u gomili. Možda je to ego, možda je to ne znam kaj sve. Ne, ali ne brem. I mene to pere i moram neke stalno po njemu mrljiti po svome. Ostaviti svoj smrad na njemu i gotovo. Dobro, ljudi ne znate kako smrdi on tako. Ne, istina. Evo, dobro, ja sad imam tu situaciju da imam službeni auto pa ne brem ništa napraviti. Rekao mi šef da ne smijem nikakve gevinde ili amortizere staviti. Malo ljepše felge bi mogao. Pa imam ljepše felge, nemoj sad. Imam malu felge sad gore. Kako je, serijske? O 16 cola neke. Serijske? Da. Original. Čukaj se sad rekao. Serijske, original. Aj le, vi si za razliku od onih čeličana za radkapama gore, ovo je super. Zakaj, pa mogu i čeličane biti cool. Pa, da, dobro. Evo, deni na te čeličane originalne, deni... Spinere. Ne, kromirane, one poklopce ko na bubi. Ili vidiš, to bi za sljedeću zimu mogla napraviti. Tako da. Nisam dirao auto, sam stavio neke drugo gore. Sam poklopce. Da. Dobro, obljepljen je s naljepnicama, s natpisima, tako da isto iskače iz mase. Nije se otopio. Sponzorske naljepnice. Da, firmine, a nema veze, gledaj, tuning. Pa je, sponzorske. I imam zatavljene zadnja stakla. Kužiš? I to s razlogom. Da. To je funkcionalno zatamljivanje, ne radi stila. Tako je. Imam krovne nosače, nemam spoiler, nažalost. Treba ti spoiler. Malo bi neke krilo bar. Da, I iza 10,5 felge širine, a napred 7,5. Pa dobro, onda bi ga trebali proširiti malo. A ne, dobro, ne bi išlo iza zato kaj imam ova vrata naške, su klizna vrata, tako da. Razgovaramo o Volkswagen Cadiju, tako da Maxiju, tako da znate uopće o čemu se spominamo. Da, ali ima ih fora složenih. Da, mislim, sve, to je meni, kaj ja velim, kak znaš da imaš tu bolest. Kad pogledaš auto i već ti se v glavi počne mijenjati. Vidiš neki auto, bilo koji na parkiralištu i već v glavi ti se kockice slažu. Ovakve felge bi ja na to stavilo, ovo bi napravio ovo malo dole, ovo... Istina. Kvake zapunili. Kad svaki auto vidiš ko potencijal, a ne ko to kaj je. Da, jedno Prius. I onda si tuner. Jedno Prius. Kaj ne, stavi V8 u Prius, evo, rješenje. Tu nemoguće, ali dobro. Ne, ali slažem se, da, velim, meni je super kad su ljudi individualni, kad se slažu sami. Mislim, dobro, ima stvarno neke, si misliš ljudi, zakaj to radite, ne, ali svako se bori za sebe. Ali za sve ima neko ko bu rekel, zakaj to delate, kužiš. Da. I u mojem svijetu, ja sam tu među oldtimerima i to, kužiš. Tu je još više toga, ne, oldtimer mora ostati, tema, znaš, totalno original, nemoj niš pehat na njemu. Da bi ostaviš staro ulje još unutra? Da, ako je moguće, ako je još to GM Opelovo staro ulje, to bi trebalo ostaviti. Sam ga procediš malo, možda ga destilirati ili kako se da. Ili daš jedno onak 100 eura za bocu New Old Stock. Da, to je isto sad jako popularno, ne znam kaj se dešava, ali... Mislim, sve to kužim da su to stari dijelovi i sve to, ali nabijaju se cijene malo dijelovima previše, znaš. Uf. To je. Dobro. Ne samo dijelovima, i autima.
A dobro, mislim, to je vjerojatno normalni tok, znaš, to je potražnja, ponuda, možda je potražnja veća nego je ponuda i gledaj, zakon prodaje, ne? Kako se zove, tako da. Sad bude vrijeme pokazalo koliko tih se bude prodalo sad. Da. Mislim, ja gledam svoju branšu, svoje KDTC, Da. makar ga imam i dalje onak pratim kako se kreću i mogu ti reći da su skočili u zadnje 2 godine trostruko. Ne priče mi Ali trostruko. Da. To je onak... A dok gledaš prije je bilo svigde, niko nije htjel niti vozi. Sram te bilo kad si ga vozi, mislim, ne tebe, nego nekog druga bilo sramota bilo da se vozi, ne? A tak ti je s Coradom isto, kaj imaš puno, skočile su cijene brutalno, auti. Da, ali Corrado je opet, kad pogledaš Corrado je nekakav bil sportski Volkswagenov model koji nije proizveden u istoj seriji ko Golf 2. Da, dobro. To znači, da idemo gledati, na primjer, da je drastično skočila cijena Golf 3, da je skočila cijena puta 3 u zadnjih 2 godine, kojeg je proizvedeno u milionskoj količini primjeraka, o tome se Corrado je opet neki ekstra model. Meni je jasno da recimo KDC Coupe ili KDC Rally ili GTE, koji su limitiranije serije, neki kao ekstra modeli, da tome cijena toliko skoči. Ali limuzini s 4 vrata, mislim, come on, čemu pričamo? Na što mi je onak malo, mislim, dobro, okej. Velim, zakon tržišta, ne? Neko bu kupil, ne bu niko. Tak da Ko hoće kupi, ko neće. Pa da, ja isto kužiš kad sam kupovao Corrado, klinac kaj sam imao. 18 godina, išao sam s burazom gledati Corrado i veli mi buraz, nemoj, katastrofa, nemoj, ma kaj ti znaš, nemaš pojma, voziš Fiata, mislim, nejte se ljudi srediti, Fiat je ok auto. Bile dobro, mislim, je li onaj Fiat Bravo. Ja čekam da me linčuju, u svakoj epizodi se onak prozove nekoga i onda onak, a dobro, sam čekam kad budu mi se vani skupili i linčuvali me. Ti nisi kriv, tako da. Ja, pusti. Gosti ovoga. Ja sam ti dao platformu. Da, ne, i kuš bura se išao s menom, veli mi nemoj to uzimati, nije dobar auto, vidiš da je katastrofa, ne, i ja velim da, ne, ja bom to uzeo, sin tam, velim, daj ne biti lut, nemoj uzimati, i gleda, katastrofa je, kuž, ma ne, lijepi, ja ti to uzmem, dovezem na dvorište. Si ga kupio prije nek si ga vidio. Da, pa već sam ja išao tam, gotovo, ugovor, sve, znaš, rješavamo, ne. Dovezem ga doma i mili moj, kaj je to bilo, je. Znači, to je bilo, hoćeš polijestera unutra pod podom, hoćeš zavareni komad mulde, ne znam, valjda je to skinuo z vrata štaglja gore, pa zašva. Znači, ljudi dok je ti kupovati auto, slušajte stari. Da, ja nisam nikog za sobom da me ne odgovore od kupnje. Da, pa mene nije nikom mogla odgovoriti. Pa sam kupil karavana koji je bil pol od bitumenskih ploči složen. Da, nažalost. A dobro, znaš kaj, to ti je tak, ne vidiš, ne briš ti sad, mislim, trebali bi mi svi pogledati auto kaj kupujemo. Ma ne, gled, neko ko se razme bi bil skužil, zavleke bi se pod auto, ali meni je bilo, čovjek je otvoril garažu, ja sam vidio toga karavana i to ide doma s menom, gotovo. Kad kupuješ srcem, ne razumom, ne? Da. Znaš da je mene taj čovjek moralo onak reći, a ne budete ga prvo prepelali. Znači, kakva problem? Ja sam već zval vučnu. Dobro, vidiš, znači da im ti on nije znal možda kaj je. Znal je. Čekaj, on je bil dugovlasnik. Nije bil dugovlasnik, ali znal je. Aha. Posle kad sam ja malo povezal neke stvari i neke stvari koje on v tom trenutku govoril, jer je bila fora v tome da je on mislil da ja ne kužim slovenski. Znaš, a ja sam odrastao uz Pop TV. I znam dobro slovenski, i ja kanal. I znam dobro slovenski. Da. I onda na tehničkom kad smo radili prenos i on ženski kao to smo u biti tak registrirali kak smo registrirali i smije se onak, znaš. I meni već su počeli alarmi zvoniti, ali već je bilo kasno, već smo rješavali papire, novci su već bili, znaš I bili su ti neke te izjave koje su onak aktivirale alarme v meni, ali sam sam sebi govorio, ne, kao sve je super, sve je dobro. Krivo sam čul. Složili. Krivo sam čul, ne? Da, krivo sam čul. Sjećam se kad se to pojavilo auto doma, tako, nikad ga ne prežalil. Ne znam tak ti je. Kak niti kockicu. To su 2 auta meni koji onak mi ostaju kao nikad prežaljene ljubavi. Dobro, viš ti se skakal z marke na marku, ja baš i nisam. Sam svašta probao. U kufer auti sam vozil. V kratkom roku. A koliko ih je preživjelo?
Svi od mene na otpad, skoro. Skoro. Znači da nisu bili dobri. Ne, nije da nisu bili dobri, nego ne bud niko drugi nakon mene voz. Ja sam to znam. To je bilo ono, i pluske sam onako kupovao i služene rage da se mogu zguštat, sprobati i posle kaj bubu. BMW sam prodal, ali ga je lik ubil, ostalo skoro sve je išlo direkt na otpad. Dobro, ja nisam baš imao neke puno auto, više sam tak na dulje veze sam imao, tako da se vežem. Imao sam dvojkicu, to mi je žal kad sam prodal, tako da to mi je. I dvojkicu sam i ja imao. 1.6 dizel i vozio sam ga na suncokretovo ulje. A ne, ja sam benzinac. Trošilo je više nego Corrado, a nikud nikam nije išlo. Tako. Ali je bio super auto, stvarno, mogu ti reći. Preživio sam svašta s tim autićom i na fuš hodali sve, tako da, super je. Mene policija zaustavila i sad auto radi v leru, ja mu dajem papire i policajac ide topom free golf. Ja rekao je. Special edition. A dobro, to ti je tak čari kak je bilo prije, ne? I tak ti je to, kada te velim, s Corradom sad bomo vidjeli kad dojdem govore kako bo volja. Jer iskreno ne delam svaki dan na auto, ne da mi se. Kad mi dojde, a to mi dojde možda jedan put mjesečno. Da, ali delaš s guštom, nije ti sila, pomalen si slažeš. Da. Pa gledaj, ne forsiram se kaj, jer onda sam skužil kako sam se forsiral u toj trećoj fazi, da nema smisla, tako da onda po toga nisam napravila kako sam htjeli, onda te kužiš to. Ako ne napraviš sve kak spada, onda kad ga slažeš, poslije više ne boš dok ga neš sljedeći put slagao. Da, ali ti je problem onda kad ja hoću promijeniti par sitnica, rastepen cijeli auto. Kužiš? Hoćeš reći da je to Corrado tako kompliciran ili to ti tako zakompliciraš? Ja sam komplicirani, znaš. Pa bile plan prvo samo motor stavimo unutra, pa pojimo i to bude to i onda ti krenulo. Pa zake ne bi sad ova sjedala, pa zake ne bi robar, pa zake ne bi ovaj povezivač muldi napred, pa drugi iza, pa ovo... Pa turbo i supercharger. Joj, nemoj mi... to je bio taj plan žestoki, ali nemam toliko vremena iskreno, znaš, a i htio bi se voziti u auto, a ne ga slagati. Znaš. To je uvijek ta granica, da li budeš ostao duže u slaganju ili buš se više vozi. Da. A dobro, mislim, gledaj, svako voli ono kaj voli, znaš, nekome je baš guš to. Da. Ne znam, neko mi je pričao za nekoga da praktički, mislim da je Toni to pričao za svog frenda. Mislim da. Da je opsjednuti dok slaže i onda poslije toga ga više, automatski čim završi ga više ne zanima. I onda ili mijenja ili prodaje i kupuje drugo pa slaže to drugo. Jer taj gušt mu je veći u slaganju nego u vožnji. Meni je obratno. Da, ali zato ja odugovlačim slaganje Corrada, tako da. Znaš kaj, meni ti je zanimljivo kad ja nabavljam dijelove, kad mi dođu dijelovi doma, onako odpakiram, ok, tu je, ok, super, dobro. Znaš, i onak prejde mi malo, ajmo reći, neka uzbuđenje i sve to, i onda kad otijem u garažu, da idem na taj dio na Corrado, super, gledam po internetu, ovo je bolje. Ajmo opet isponovo, tako da, ne znam. Ja sam između, da, baš to, ali ja sam između te neke dvije vatre. I htjel bi slagati auto, htjel bi imati vječiti projekt je to, tak. Da, to je uvijek. Da, ali htjel bi se i voziti, a opet htjel bi slagati. I onda, znaš, stojiš između te dvije vatre, shvatiš se sam s ovom u glavi. Složi Corrado, Barbara hoće bubu, evo ti novi projekt odmah, za to vrijeme dok uspiješ završiti bubu, već budeš mogao slagati još jedan projekt. Da, za maloga, ne? Kako si me odmah skuži u kojem smjeru idemo. Da. Dobro, to sam rekao da bih htjel neke karting ili kaj nabaviti, ali kad poraste teke sad pre godine dana, tako da stigne. Dobro, pregledali je sve NG videe, moram se pohvaliti. Dok je vidjel mojega, je htio zgasiti televizor. Ne zbog mene, nek zbog kvalitete. Ne, šalim se. Da, ali što sam htio ti reći? Prije si mol Vlatka da reže neke stvari van, sad mu vređaš njegove edite i videa, pa gotov si. Ne. Složiti mu glaske, boš zvučat cijelo vrijeme onak. Da, kod sam na heli. Ne, ali stvarno kako se vidi razlika, baš između prvog videa i zadnjeg. Rast. Da. Žestoko. Baš onak. Dobro, mislim isto kak... Dobro, i oprema se mijenjala i opet je znanje i Vlatko je počeo baš
živjeti od toga, pa je tu onda ono boostalne ekspose, ne? Da, ali stvarno onak, vidi se da sam bio žrtveno janje. Žrtveno janje. Ne, ali kad dogledaš je tako, još ono, bili smo na početku, niti si ti znali, niti Vlatko, mislim, znali smo kaj hoćemo, ali još nismo bili sigurni kako to dobiti. Dobro, ne, sad sam krivo rekao, Vlatko je znal kaj treba napraviti, to definitivno. Dobro, mislim, isto se uči, znali snimati, Bože dragi. Jasno. Ali opet tu ima i psihologije i svega, da trebaš ti s ljudima, trebaš znati izmanipulirati ljude. Ja nisam znal koliko toga moram misliti kod intervjua i to dok nisam počeo to delati. Znaš, jer si onak misliš kaj je ono, sjeli bomo se i pospominali bomo se, ali nije baš sam tak. Dobro, i kod podcasta isto, nije baš sam tako. Ono, moraš onak na 3-4 stvari istovremeno misliti. Moram misliti i na to o čemu slušati tebe kaj mi govoriš, sa razumijevanjem to slušati i već istovremeno si slagati možda potpitanje za to kaj govoriš, ali ako ti sam nastaviš već pričati i pređeš i kroz to potpitanje, znači onda to odmah eliminiram i već odmah, znaš, stalno moram biti korak ispred tebe, a cijelo vrijeme biti tu di si ti prisutan. S razumijevanjem, prisutnošću ti slušati. Da, radi burek, radi. Radi burek, da, i kola. Da, istina je, to ima baš i to kad stići do razgovora i svega, moraš paziti kaj govoriš. Mislim, kako si rekla, moraš razmišljati unaprijed, a opet slušati, biti prisutan, to je taj najgori dio razdvojiti u glavi. Dobro, lakše je to s nekim koga poznaš, recimo mi se sad poznamo, pa ajde, pa je sve opuštenije. Da, meljemo gluposti, sad kome bude zanimljivo bude, ne? Da. Ali da, istina je, baš, to sam te htjel pitati kako je to bilo s pripremom i sve to. Za prvu sam se pripremao baš ono, evo viš da sam ono počeo mucati. Imao sam cijelu listu pitanja za tebe onda baš. Baš sam došao s listom. Poslije sam si počeo delati samo natuknice, teme. Da. Znači onak, bilo mi je dovoljno, imam 4-5 natuknica i onda unutar toga lako složim pitanja, ovisno o tome kaj priča osoba. Ali baš za prvo tvoje snimanje sam baš došao onak sa listom od 30 pitanja spremnih unapred. Imao si bilježnicu neku. Imao sam cijeli rukovnik. Da. To je rukovnik. Još uvijek imam te rukovnike sve. I te s pitanjima od NNG-a i onaj rukovnik gdje sam opće sanjarilo NNG-u i opće koncept dok se smišljal. Sve sam si to ostavil, to je još uvijek. Pa dobro, super. Tako isto i za ovo opet auto, isto sam si pisao natuknice i sve, pogotovo ono, ajde recimo s tobom sad opušteno ovo, ono, recimo za Šameca sam si ipak složil nekakve natuknice radi, da popamtiš i te godine i to sve. Dobro, on ima povijest, obitelj ima povijest. Moraš tu neki profesionalizam u takvoj situaciji ipak pokazati, kuš. Drugo je sad recimo s tobom sam friend i znam da se možemo spominjati oko radu, NNG-u, ovome, onome, zafrkavati se i sve to, ali kad dođeš nekome koje znači neke profesionalno u tome, onda moraš opet i ti neku dozu profesionalnosti i ozbiljnosti imati, jasno, ne? A da, gle. Dobro, i s Reljom kad se razgovarali s takvima, kad budeš pričao, moraš početi švasati prije kad se krene s njima razgovarati. Za Relju mi je, znaš kaj mi je recimo, za njega mi je jedino žalke, ja recimo nisam mu mogel toliko dobra pitanja postaviti. Koliko kvalitetan čovjek. Koliko on ima znanja i svega toga, jer jednostavno ja bi moral imati bar pol toliko znanja da mogu mu, kako bi rekli, konkretnija pitanja dati direktno iz toga kaj radi. Pa dobro, učiš se kaj bude. Jasno. Cijeli život se učiš, ne, tako da velim, to ti je, s tim se ne treba boriti, ne. Da, mislim, kaj, napreduješ, ideš dalje, skombiniraš neko. Znaš da smo nekad se bili spominali da bi delali majice za nikad ne bu gotovo, kao koje bi bile dostupne i publici, ali da bi svaka majica imala izreku iz svake epizode. I što ne znam, to mi nisi rekao. Da, kao bilo bi recimo onak NNG majica i na leđima bi bilo onak zvuk petaka. Dobro. Znači za Dexovu epizodu zvuk petaka, kužiš. Za tvoju bi bilo iskombiniraš. Dobro, ali čekaj malo, kaj bi lame bilo, pa ne bi ti dosta majica bila, koliko je brvljalo. Ja sam neka lama, ja ću to kad mi se nađemo dva u podcastu, ako do toga dođe, a nadam se da bude, ja brijem da bu to 6-satna epizoda, onak, sam tak. To je sad bil poziv, inače lama, tako da. Već smo se spominali o tome. Da. Jesmo već sam ja bacil bubu. Jesi mu? Ajde, super. Ali smo se dogovarali da bi kao nakon kad sve sredi, kaj misli srediti, ja testove i to, i onda onak sjesti u vrući stolac i konkretno razradi temu. Koja je sad godina?
21. 21. Znači, bude. Isto 5-6 godina je prešlo. Ne, bude, dobro, ne, bude. Ne velim, isto je 5-6 godina od snimanja prešlo, to hoću Pa reći. nije, kaj 5-6. Pa 2015. to ti je 6 godina. Pa ne, 2015. 2017. Koje smo snimali? 2017. Moguće, 17. Morao bi pogledati, ali neću sad uzimati mobitel, bu utjecalo na mikrofone. Da, bolje ne. Ja sam isto taj nekam ga stavio sa strane. Jesam. Jesi, nekam si ga hita. Da, inače da napomenemo, držimo sigurni razmah. Tako da, socijalna distanca je ubačena u igru. Da, testirani smo, tako da se u redu. Moramo se poslije poslikati da imamo i uspomenu i sve to. Normalno, ali svaki iz jedne strane prozora. Svako u svom autu. Da. A dobro, nije ovo moj auto, tako da. Ne, to ti je tako. Jer neki imaju svoj auto, neki imaju sponzorski, jebi ga. Dobro. Dobro, ja nemam sponzorski, imam firmi. To je sponzorski. Ali ne se trkati. Mislim, mogu se, ajde, dobro. Znaš kaj, ali ide dobro je. Pa kaj ne, pa pogotovo gore gdje nema ograničenja, moraš se skuštirati. I bil sam ti na ovome, ADAC ti je imalo, to je prek firme bilo sigurna vožnja. Uh-huh. Imali smo ono kao cijeli dan, imaš poligon, voda, pa one zidove kad ti izlaze izvan vodene i to sve. I stvarno super stvar. Cool. To bi preporučio svakome ko može. Jako dobra stvar. Ja sam skužio da sam sjebal auto s raspodjelom težine, jer ti imam iza ove kutije sa latom i to sve. Znači, sve ti je bilo na desnoj strani i onda kad sam skrenuo desno i htio sam se lijevo vratiti v traku, guzica samo ode. Aha. Znaš, zarotiralo ga i gotovo. Onak si mislim, moram to zamijeniti. Da, ti si skrenuo desno, sva težina je već bila na toj strani. I znaš, krenuo sam desno, tu mi je bila s ove desne strane, znači iza suvozača je bila težina, ne. Ja sam skrenuo desno i bilo je super, jer ga je stiskalo dole, ne. I onda kad sam ti skrenuo lijevo da se vratim, tu ti ga onda, naš... A onda ga je ta težina povukla dalje. Da, i samo sam se zvrtali. Gledam tam, veli dobro, sljedeći put bolje. Rekao da, ali ne ide bolje. Mislim, ja neki vrstni vozač, ajde, ali bilo je super, stvarno. Tak neke bi preporučio svakome. Zanimljivo iskustvo u svakom slučaju. Da, definitivno. Da vidiš malo i di su tvoji limiti. I to i di je limit auta, znaš, tako da vjeruj mi da sam nakon znači to je bilo od koliko jutro, od 8 do 5 popodne, ja sam jedva doma vozio. Čovječe. Jedva sam doma vozio. Mislim, onak si mi razmišljam kod trke vozi sve to, svaka čast, dečki. Mm-hmm. Svaka vam čast. Ja dok sam karting probao voziti, koliko sam se zmučil. Pa dobro, to je koliko, pol sata bilo, ne? Pa da, ali tih pol sata me su ruke htjele otpasti. Da, ja sam ti bil s ženom, išli smo ti na karting. Tak i ja. Još sam se htio s njim pred njom preseravati i pokazati kaj ja znam, pa sam se još više zmučio. Da, no, ja sam se deral na nju, tako da. Ne, deral sam se gas. I sad idemo ti mi u arenu, tad nisi karting bili, sve to velim, niš 2 karte vas molim, ovo je meni. Ne, nema šanse, ja ne budem vozila, pa jesi ti lut? Ja rekao, dobro, vozila budeš, ne zanima me, gotovo je, ne. I sad vozimo ti mi pol sata i ovaj kaže, ajde van. Ok, pauza je. Ja rekao, ne, gotovo je. A daj. Ja rekao, dobro, ajde. A prvo se bunilo. Jednu godišnjicu smo išli. Vidiš, pravi izlet. Da, išli smo u Belicu i tam smo A dobro, vi ste vani bili, da, to je drugo. Da, vani tu, naše u Belici, mislim našu, u Međimurju u Belici. Nemoj prisvajati Međimursku stazu pod Varaždin. No. Varaždin nema svoju stazu. Ali imamo McDonald's. Ja. Varaždin, nažalost, još uvijek nema svoju stazu. Da, nažalost, baš mi je... Da, imamo to nešto u Marofu, ali to opet je staza od Marofa, ne od Varaždina. Da, šteta. Tako da je to malo žalosno. A dobro, ali vidiš, dosta se na toga dešava na Marovskoj stazi. Mislim, nije to daleko sad od Varaždina, tak jako daleko. A nije, ali... No, ali se dosta dešava. Prije je bilo to zatvoreno dosta, mislim, ne zatvoreno, kaj ni bilo teško ući uopće, ali tak neke, ne. Ja znam da smo mi, s frendovima sam bil, sudjelovali u organizaciji 2 trke smo organizirali u Varaždinu. Da, 2 trke, tako da bilo ti je slalom prvo kod Crnkovića na parkingu. Aha. I to je bilo ok. Imali smo jedan sudar samo. Dobro, to je super završilo. Znaš kako je moglo završiti, to je još bilo super, tako da zaletao se u semafor tu stup, ne, tako da. Dobro da nije nikoga zgazil niti ništa, tako da, mislim, bilo je to samo reći sigurno osigurano, ne. I onda drugo ti je bilo slalom isto kod ovoga tehničkoga. Aha, ASC ili kako se zove? ASC, tako je, na toj stazi. Tam je ovaj Kolac je bil, on je stari
stari trkač. Aha. Mi smo slagali Suzuki njegovo davno bili Da. kod mene doma. Ja, sad kad se sjetim tih stvari. Da, i to je tam bilo organizirano i tam je isto bilo, ok, sad nas je kiša zeznula. Bilo je jako kiša padala i malo ljudi je došlo. Ali su došla ekipa s Krapine, došla, bili su stvarno... Super. Oni su uvijek za trke i takve stvari, legende. Da, oni su to... Da, Kod super njih i ekipa. Sljeme i sve to prema gore. Da. A velim, to ti je bilo te 2 trke kad smo mi probali Varaždinu organizirati. Bilo je ok, bili dobar odaziv. Kod Crnkovića je bilo super kad ti je bilo on ti ima onaj svoj poligon, ne? I tam je ona, ajmo reći, već bila ko staza neka ozbiljni, mislim, nije ozbiljnija, ali bilo je super. Pa to ja mislim, nemamo mi ozbiljniju staze za auto. Mi imamo, imamo u Belici karting stazu, u Marofu karting stazu i u Koprivnici novo otvorenu karting stazu. Da. Ova u Koprivnici i Marofu je nešto su veće, pa su pogodne i za aute, ali dalje to nije to kaj bi moglo biti. Na to ja velim da Varaždin nema svoju pravu stazu. Da, šteta, ima dosta velike površine koje su neiskorištene. Umjesto Bali bi mogli stazu staviti. Ne bi smrdelo buka. Slušate vi to? Ko to sluša sada? Mislim, bu smrdelo, ali bu mirisalo po benzinu i spaljenim gumama. Aha, ne, dobro, ti to hoće zato jer tebi blizu. Tako da, meni ne smeta. Nemo sad otkrili na kojoj smo lokaciji, ali... Svi u Varaždinu su blizu Bala. Da, ali dobro, gledaj, mislim bilo bi fora, znaš, samo kad nije to tak samo... Ne... I pluske se na našim stazama drift ne dopušta. Da, znači, naši drifteri nemaju niti trenirati. Čekaj, oni Sloveniji su trenirali, dečki. Da, hodali su u Sloveniju i bili je jedno vrijeme ovaj Racing Playground u Zagrebu, to je bližoj okolici Zagreba, koji je isto zatvoren. Da, dobro, sad je problem je zbog pandemije, svega toga ne reš prez granice, baš sam tak, ne? Mislim, možeš, ali je problem, proces isto, ne? Bilo bi dobro da je neke malo stazi uopće dopušta drift. Znači, jer se ono kao ako malo zletiš, pa boš travu i zemlju zbacali i ovo i ono, i većina karting staza ne dopušta drift. Pa dobro, dopelaš zemlju s sobom i pa im poravnaš posla. Travu i sve. Da, nažalost, nema ovoga baš puno opcija ko se hoće s tim baviti. Kaj imaš te kartinge? Da. Mislim, to je isto super početak naš. No je, ali u biti, mislim, gledaj, sad, na primjer, znači, najveći event, kako bi rekli, na svjetskoj razini sad dolazi u Hrvatsku, taj VRC. Da. Koji što je praktički ono, ako ideš gledati od univerzijade i kaj je ono još bilo od tih većih stvari, niš tak velikog se nije niti održavalo pri nama. Pogotovo ne u autosvijetu. Pri nama se ne voze nikakvi kupovi, nije nikad formula, kod nas ništa. To je sad prvi put da mi imamo neke takvoga kod sebe. I sad nadam se da ako bude veliki interes ljudi i to, da bude to možda onak se dokazalo da ima u Hrvatskoj dovoljno ljubitelja automotosporta i da se onda možda naš skuže da se isplati ono ulagati malo više u to. Pa definitivno bi se isplatilo, to se slažem. To objasniti onima koji to trebaju znati. Dobro, to je tako. Dok se ne promijeni neke stvari, ne bu se niš desilo, ne, ali mislim, ja se sad tu reću miješati pošto nisam tu, ne, ali... No, jasno mi je, znaš, za buku i te stvari, ali ono, svaki grad ima i površine koje su van grada. A da, to ti je to. Znaš, to ne breš neke takvog raditi bez podrške županije, odnosno grada. Ne breš ići ti raditi sad stazu bez podrške i koordinacije sa gradom i ovim, jer zabadava čak i da imaš tolike pare, uložiš pare i on ti vele ne, preveć buke tu stvaraš, gotovo ne breš. Dobro, trebaš i prilaz imati, infrastrukturu svu, pa ako hoćeš noćne evente, dobro, svakak struju moraš imati. Mi nemamo ni jedno mjesto da se ti možeš legalno s autima skupljati. Ne postoji. Da, mi smo se prije skupljali tam kod Praone, kod Mundusa. Na raznim parkiralištima. Da. O tome, znači nema mjesta gdje u Hrvatskoj ti možeš, ako se meni ide družiti s ekipom koja voli aute, znam da je tam ta staza s ogromnim parkingom i uvijek je neko tam. Da, istina. Znaš, recimo neko takvo mjesto, znači mičeš te ljude iz grada, mičeš ih sa ovih prometnica, imaju se gdje ispucati jer imaju tam stazu, mogu se tam ispucati ako se hoće ispucavati, imaju veliki parking da se mogu družiti na parkingu, ono, kako bi rekli, uz aute razgovori, ali nemaš ništa takvo. I ono malo takvih mjesta koje su bili i nešto slično tome se pozaprlo ne samo radi pandemije, nego se zatvorilo općenito jer su gradovi bili protiv toga ili je policija bila protiv toga ili je bilo preblizu naseljenog mjesta.
Dole su u Zadru onu pistu koja je bila napuštena, doslovno su kroz noć nasipali šuder po cijeloj stazi, po cijeloj pisti i odjedanput sad više nemaju kam. A do tad su se ljudi micali tam su išli se družiti, pričati o autima, rastjerati aute, isprobavati ovo ono. Nisu bili v gradu na prometnicama, bili su tam. Sad nemaju više niti to. I to ti je sad veliki problem, imaš puno mladih vozača, auti su sve jači i jači. Dobro, to ajde sad nije izgovor za sve to. Ali to je sad onaj začarani krug. Da. Znaš, oni su divljaci, delaju probleme na cesti, a opet s druge strane nemaju di ići ispucati taj žar u sebi i tu volju za nateravanjem nemaju legalnog načina da to ispucaju i onda opet jedno povlači drugo. Ne damo vam legalni način jer ste divljaci ste zato jer nemate legalni način. Dobro, samo s druge strane si ti divljak zato jer si divljak, a ne zato jer nemaš legalan način di se ispucati, ajmo reći sa strane vlasti i takve stvari. To je problem, ali svi se bacaju u isti koš automatski. Da, istina. Dobro, za Badava smo imali drift prvaka, kad i dalje onako u Hrvatskoj nisu dozvolili da se negdje drifta, da taj prvak negdje trenira, nego je hodao trenirati Sloveniju. Da, i trošite tam pare, nažalost, tu imamo trošiti. Koliko je još bilo onda, ne znam, dobro, sad ti si mlađi od mene, u vrijeme kad je tek drift zaživel tu i kad je Zaks bili sve to i koje on ima komplikacije i sjećam se da je bilo kao kako riješiti prijevoz gore dok su imali natjecanje na di je bilo gore negdje na sjeveru, uglavnom dosta daleko, ne? No. I bila je cijela isto komplikacija, znaš, kako riješiti prijevoz do gore, ne možeš ti sad s tim autom ići ili nekako tako, znači trebaš u Labudicu, opet trebaš tu Labudicu na nekoliko dana, to je sve pun kufer košta, ne breš naći sponzore, ne breš ubiješ sport na 1-2 samo s tim nerazumijevanjem i da ne breš nigdje naći podršku. Ne? Znaš kaj je problem? Sve se vrti oko nogometa i takve stvari. Mislim, da se razumijemo, nisam protiv nogometa, nisam fan nogometa, ali se dosta vrti toga oko toga. Znaš, niko ne veli doma klincu, kad buš narastao budeš trkač. Da. Svi veli budeš nogometaš, znaš. A i plus kaj se kod nas dosta to naš nogomet je živi jer je tu najviše para. Da. Svi drugi sportovi, ne samo autosportovi, svi drugi sportovi, koliko sam primijetio, tek ako napraviš neke žestoke rezultate na razini svjetskoj, onda si priznat. Onda eventualno budu ti neke krenuli na ruku, kak bi rekli. Pa onaj naš skijaš koji je prešao u Sloveniju jer nije imao tu uvjete. Dobro, znaš kaj, isto. Od sporta pratim motorsporta. Ali znaš, bilo je tih primjera gdje je neko jednostavno moral na kraju odustati od toga kod nas jer nije imao podršku. Ne? Da, nažalost. Mislim, znaš kaj, nije to samo u Hrvatskoj, vjerojatno je sve posuto tak, znaš. Negdje je lakše, možda zbog sponzora i svega toga razvikani. Imaš puno tu i kvalitetnih vozača i ljudi koji praktički žive i dišu to. Da, kužiš i samo čekaju track day da bude neki da se ispušu i sve to, a možda da imaju neke uvjete bi bili doprinesli bi stvarno i sceni i kulturi vožnje i svega, tako da, ali kaj? Zato mi se sviđa ovo kaj Blacklisted sad pokušava kaj rade te, znači oni su počeli s tim track day-evima, sad su došli do toga da od ove godine imaju svoj kup, znači vozilo se bude 5 utrka u godini koje budu se bodovale i nekakve nagrade budu i znači Blacklisted kup, 5 trka po kategorijama i sve onak, baš rade dobro, na tome da to nekak dignu na drugu razinu i da ipak bude. Da, ali to je, ajmo reći, kao, mislim, sad to ne zvučim glupo. Amaterska i profesionalna klasa. Da, ali se ne boduje to onda za dalje. Ne, nije za FIU i te stvari. To. Ne? Znači, dobro, ali fora, gled, to je super stvar. Da je to bilo tak neke prije, vjerojatno bi više ljudi bilo u toma. Ne, i onda su uspjeli su čak Njihe Čakovec je podržati, znači oni su imali tu veliku nagradu Čakovca, se baš u gradu vozilo po cesti. Da, sjećam se, da. Znači, to je bilo pretprošle. Pretprošle. I bile veliki odaziv ljudi tamo u Čakovcu i sve, ne, i zanimljivo je to bilo sve skup za vidjeti i oni su baš išli su na to da ima mjesta i za amatere, znači neko kak sam ja koji bude došao zato jer hoće sprobati svoj auto više nego da se natječe. Normalno. A opet i oni koji su tu jer hoćeju neke rezultate i ostalo, ne. To je super stvar, znaš. Da, bar neko da pokušava i srećom da imaju podršku grada i to sve, ne. A gle, kad nemaš podršku tak od vlasti, ajmo reći, onda ne beš ništa napraviti. Boriš se protiv vitrinjača, kako se rekao. Da. A ovo je super, ako to zaživi, ako bude se to dalje razvilo, mislim da bi to moglo biti dobro. Mm-hmm. Pa dobro, mislim kad gledaš, ajmo reći amaterski, ako staviš malo bolji staviš si druge felge gume za track day samo,
sjedalo bolje, već ti možeš, ajmo reći, se izguštirati dobro. Ne? Da. To, kaj ti treba dulje. Onda čekaš samo te vikende kad bude, je problem onda se suzdržavati kroz tjedan na cesti, ali veli, mislim, treba biti pažljiv, treba se disciplinirati. Mislim, svi smo mi tak i u prometu i sve to. Teško se suzdržati ponekad. Tak da, ali, velim. Nažalost, take kakve, tu smo je, di smo je. Mislim, ja nisam. Ti nisi više, da. Mislim, da naš ne bude poslije ovoga kiseriš. Da imam poslije dobilo ovoga po oku. To je jedna od žene doma kad čuje podcast. Ali to još imaš ono jedno par dana fore dok mi to nećemo edit i ostalo. Aha, ne bude se karantenu samo ovoga. Javi mi kad bude, pa da v karantenu neko. Tako je, v karantenu se zapriv garažu. Da, ali problem mora mi ona hranu nositi, onda to ne bude To ti može pred vratima ostaviti, jer karantena. Misliš da bi mi nosila nakon toga hranu? Dobro, dostava, evo. Pa ne, pa ako nižu da te održi na životu do onog dijela gdje te bu konačno mogla klopiti. Gdje je mogla ubiti, ja? Ne, bude dobro, stvarno ima. Ima koliko tog razumljevanja za mene, tako da. Mislim da imamo sreću, i ti i ja i još nas par. Pa dobro, znaš, mislim, ali glej, ako nemaš podršku, ništa ti ne znači. Da, teško je onda bilo onda ti više niti taj ljubav, niti taj hobi nije hobi, niti ljubav, nek ti jednostavno postane neki teret, bomo rekli sidro, neko koje onda, vjerujem da je tako puno izvor ljudi. Konflikta, da. Da, vjerujem da je puno ljudi tako i odustalo. Pa onda, znaš, gledati ove oglase na Njuškalu i takvima, prodajem zbog žene, dobro, možda je marketiški trik, ne? No. Ali bilo je sigurno toga, ne? Tako da velim, to je sve. Da, dođe dijete, pa odmah pređeš na kedi. Dobro, prešao sam na kedi, ali dobro. No, nije išlo tebe, iako htio sam reći monovolumen, a onda sam te pogledao na kedi. Dobro, ajde, prešli smo s bube na kedi, ajde, ovoga. Tako da, žena je imala veći prelazak nego ja. Da, jer meni je buba biti bila njena, ne? Da, meni je korado ostao, tako da. A dobro, to nekak nije buba u kojoj ona sanja, tako da. Njezin projekt auto je još uvijek negdje u ideji planu. Štaglju nekom je sjedio. Samo ti gledaj, vrastu im cijene žestoko. Pa dobro. Znači imam ti jednu ako hoćeš. Joj taj. 608. On uz male svjetine. Za jako malo penesa. Daj šuti, dosta je bilo čulavo čovječe. Čula Barbara, za jako malo penesa. Čulavo, da daj najebao sam. Ispod €100. A dobro, nema o cijenama. To ja iskreno, dobro mislim, vidiš. Pa ne, ba gle, bube su dosta ovak na cijeni i sve to. Da, znači, bubu prije 6-8 godišnje za manje od €100, ja bi ju već kupio. Sam baš dobio puno poruka u inbox. Di. Ne može, ako ju ne Marinko kupil, ako ju ne bu Barbara kupila, ja ju dobro kupil. si se ispravil. Ako ne bu Barbara kupila, ja sam kupio svoj projekt auto, tako da. Ne, bude vjerojatno neke, ali ne tak skoro. Tako. Ako ne bom ja mora kupiti sebi. Dok se mali naučiš rafati, onda me top. kupili. A ne, šteta. Kaj šteta? A mislim, to mi je isto zanimljivo, ali nije to. Meni nije da. to. Meni je baš ono... To da si u Kaliforniji, top, ko da. radi to kak spada i da znaš nekoga, onda da, ali ovak. Kaj, hoćeš reći da Dexto ne bi zmislio da mu daš dovoljno vremena i alata? Čekaj dok mi složi struju prvo onda. No, ali mislim, kuš tak veliš to kao ono, samo u Americi bi to znali napraviti. Ne, dobro, gle, oni su krenuli s tim, tako da imaš onega Čiću, kak se zove, oneke, ja ne znam, prek Coco Auto je napravil. Ne znam kak se zove. Dobro, i ovaj Chip Foose isto. I Chip Foose ih je dosta deo. Dobro, pa mislim, pa svi su radili. I Gas Monkey i Richard je isto oni su počeli sa retrodovima, isto sa chop-topovima. Više kvaliteti, znaš, tako da, to je ono kaj mene. No. Tak ti je meni isto bilo, kad se Corrado slagal, najbolja limarija, bude najbolja lakiranja, onda evo, padaju komadi farbe dole. Mm-hmm. Da. A isto kad sam ga i kupoval, isto bila najbolja karoserija u Hrvatskoj, pa prvo 40 sati na ravnanju i tak da. Očito tak. Jer, znači, to je bilo ovoga, ja se ispričavam, očito Barbara čuje ovoga kad govorim, tako da. Ne, to ti je ovoga, jer ja sam kupio taj prvi Corrado da se vratimo na plavoga i onda sam ti skužio da je to stvarno katastrofa, ne? Onda smo to bacili, onda sam ti kupio drugu karoseriju dole. Ne bom imenoval di, jer isto se prodavalo pod najbolju i onda ti je ispalo kak ti je ispalo. Sa puno dodatnog posla. Prek 6 mjeseci je bilo. Dobro, i to je bili majstor isto ovoga, kojih isto ne bom imenoval.
Ne bomo reklamirali sad. Koga zanima, nek se javi v poruku. U inbox. Da. Koliko inboxa tako rado košta? Cijena u inbox, da. I znaš, to ti je sve onda jedno s drugim. Baš sam bilo je to dobro sve, ali evo, znači auto sam vozio kaj godinu i pol niti ne i stavljao u garaži i da se nakon toga dešava da farba puca i da pada na tak glupo mjesto. Ne od voženja, nego praktički stajal je na suhome. Da, kužiš, na ono, bila je prozračni štagalj i sve i... I ono, i platiš malo više, nadaš se da bude dobro, nažalost. To je vječita tema, vječito... Vječiti kamen spoticanja u slaganja auta. Da, nažalost, a velim ono, imaš dobar plan i dobru volju, onda te tak neke uništi. Na kraju jedino ako sam napraviš, ako se navčiš sve sam. A onda već otvoriš radionu kaj boš radili nekome drugome, da ti krene to. Mislim, vjerojatno nije niti limarima i lakirerima lako, znam da im nije, ali... Znam da nije, ali svako kak radi svoj posao, da ga odradi kak spada, onda bi tako i to trebalo. A to je uvijek onaj problem, ne? Ja sam promijenil, čovječe. Čekaj sam malo. 1, 2, 3 ili 4 lakirera. Tako da ono. Prvi mi je pofarbao vrata, nije stigao karoseriju. Drugi mi je farbao karoseriju, ne znam koliko put na kitalju je, čovječe. Ko da je, ono, ne znam kaj je. Baš je od kolege, kada je Taša njegovog čovječ, njemu je hauba toliko nakitana, ja sam se šokiral kad sam išao dizat haubu. Znaš, ono, na mojemu haubu kad primiš to onak. Da, osjetiš lim, ne? Lim. Ovo njegov onako, ono, kad dižeš krevet jebot. Pa znaš koliko sam ja imala na stranicama kita na Koradu? Centimetar i pol skoro smo mjeru, na jednom dijelu. Kujiš, onak gledam za kaj čovječ. Dobro, ovi su odradili stvarno super, taj dio, drugi ne. I ono, pa katastrofa čovječe, pa taj... Ti si onda dobro u videu rekao da ti je to onak bilo upoznavanje sebe i koliko možeš biti uporan i ne odustat. Da. Onak, sad kad te slušam, baš ono, stvarno je to bilo onak mentalni ispit. Znaš, ja sam super prešao. Ili sam dokazal da sam uporan ili glup, ne znam, te dvije stvari jesam. To je granica je tanka između tog dvoje. Aha, sad se vrijeđamo već polagano. Ne, ali stvarno da, bilo je, znaš kaj, pa ne znam, ja sam uništio 2 fleksa kad sam skidal farbu dole, ne? Čoveč. Njega, tako da. Jer sam uzel one čelične četke i da. Onda kad sam skužio da je to sve pokitano, ajmo sve dole, sad mogu reći da je prva boja na autu. Da, sad je prva boja kad se sve skinu dole. Da, jer stvarno je bilo sve i od ispod i dole iznutra, jednom žalke nisam lakiral, ali nisam imao volje. Stvarno nisam imao volje za to još. Stvarno sam dampirao, stavio sam onaj dumping i to sve, to žalke sam stavio. Zake? Težina. Aha, da. Mislim, friend je u Golfa 3 složil s onom K-Flex izolacijom sve. Dobro je to, okej. I turbo je zadovoljan. Ono, baš onaj kako bi to rekli, onaj zvonkasti zvuk u Golfu 3, znaš, dok se onak malo se čuje tabla, malo se čuju sici, malo vrata drhture, znaš, ovo. On je, znači, napravili sad limariju i sve, ono, kompletni pod, vrata, nutra one izar, ima 3 vrata, pa i one izar panela, znači sve je stavilo, auto je sad ono, dok zapreš, znači, bum, da se zaprave vrate. Dok prejdeš pregrabi, ono, tu. Vidiš, meni ti je dvojka ova, kad sam imao prije ti baš bila zdampirana, ali baš s pravim materijalom za dampiranje automobila. Dynamite i takve šajme. Joj, nije bil Dynamite, neke drugo je bilo, ali isto, auto je bil, znači kad si zatvorilo vrata i baš kako veliš, ništa. A teška su bila vrata, znači auto bez zadnjih sjedala s 2 sica napred, ke su bili, Recaro spicu bila nutra i imao tonu. Dobar si. Ali onak tonu i pravi polu tanka je bilo. Koji stvarno je bilo onak teški. Za Golfa 2 je to bilo puno, čovječ. Da. I onak gledam, okej, i stvarno sam baš sam skidal te tapeciringe i sve. To je, nisam skidal, stavljal sam i gore. Lama bi bil sretan na njegov auto, mora biti sa 2 sica i svime tonu težak. Da. Istina. Dobro, za one koji ne znaju, Lama hoće olakšati auto i nikak da ide ispod tone. Možda sad i bude. Ne bude. Stavili težu getribu. Ja, samo pa mora neke smisliti kad bude zovala. Tragedije. Pa već je. Dobro. Jer njemu je cilj da bude oko tone, ne? Ispod tone, ne? Da. To je... Ne on ko osoba, nego auto. Ali da, istina je. Da ga ja vužem kad velim kadet ima 740 kg startu. To tvoj zvoni. Moj?
Da. Aha. Nećemo se sad moći javiti. Žao nam je. U fazi snimanja smo. Da, koji se prekida. Pa da, sad već polako možemo privesti kraj. U 1:30 već se Već? spominamo. Aha. Pojeo. Si vidio? A bojali si se da li budemo se mogli zaspominati dovoljno. Da, još nismo ništa niti spričali sa taj. No. Da. Ali dobro, super je, može. Da pače. Pa kao, lepo smo se naspominali. Prešli smo... Pa mi jesmo, svega kako bude vraga. to ljudima slušati, to budemo vidjeli, ne? Smo vidjeli po komentarima. Sad nema gay shiftera, sad bi moglo dobro Zato proći. sam baš to htio reći. Ali lik je zakon koji je to napisao, stvarno mu je nasmijao me. Je. Nasmijao me. Da, ne znam ovoga, evo, kaj da velim moje riječi. Neke završne misli. Imam previše misli, tako da. A ne znam, evo, kako pomoć treba s radom ili s čim, nek se javi slobodno. Mislim, nema glupih pitanja, ali čitajte ljudi kad odgovorim, tako da. Ne, sad se malo bahatim već stvarno. Pa ne znam, evo, ko krene s tak nečim, budite uporni, isplati se, znaš, kad ti vidiš svoj trud i sve to, kad se ti propelaš, Kad to ono je, kaj si ti zamislil. a dobro, nije nikad, ali dobro. Je ono kaj si zamislil. Ono u tom nije... trenutku kad si zamislili, kad to sve se složi, da, definitivno. Znaš kaj, ali stvarno, kako da ne filozofiram sad to. Mislim, kako sam rekao video, upoznaš samog sebe, upoznaš kaj znaš, ono, i druge ljude normalno, to isto, da li si, pa dobro, mislim, sposoban. Danas je lako, naš, odeš, platiš nekome napraviti to, ne. To je problem. Mislim, to je ono kaj danas, kad fali dosta toga da bi se ljudi sami delali, znaš, više da se skešira i da se onda... Je, kak ide pjesma? Ja hoću sad i hoću sve. Da. Dobro, mislim, glej, ok, kužim, to nekome je to gušt, meni nije i zato ja to ne vrem progutati, ajmo to tako reći, ne, ali... Ali to je i ljepota kod toga s autima, jer onak svako mora naći svoju nišu, svoj taj neki segment koji njemu klapa za njegovo, ne? Pa da, u biti to je ono kad smo pričali prije, ne? Skužiš, nekome se ne sviđa i spoilere, meni su ok. Da. Mislim, ja tražim neke spoilere za Korado ako ima koga za prodati. Nekako krilo veliko. Ne. Za downforce iza. Da. Me trebalo budem sad. Ali neko koje se montira na ovo malo postojeće koje izlazi van, tako da i to veliko ide gore, dole sa ovim malim. Imaš. Ozbiljno? Da, bilo. Po 90-ih tuning scena i sve to. Svega, samo vjerojatno. to najti je prije djevica, znaš. Mislim, prostite djevica. Ali da ne samo da uvrijedilo. Da, to linčove. Linč bude sigurno. Znaš kaj dobro, već pobjegali iz zemlje da bude to vani. Ne, Vlatko može biti jako brz ako se zainati. Vlatko ne, a ne znam kaj da velim, sam pametno, nemojte odustati. Biti sve, kaj god radi u životu, nemoj odustati, budite uporni. Gle, ja sam isto došao do svojega. Da, ja sam isto promijenil dosta toga. Put svoj, to jest ne samo svoj, obiteljski, s jedne strane na drugu stranu, tako da ono... Kroz više zemalja i sve. Da, a gle, negdje se najdeš kaj. Da. Tako, treba biti uporan, ne odustati. Život je borba, tak je tak. Samo moraš znati za kaj se boriš. Ali to uvijek moraš deti na prikolicu i dovleći za sobom. Da, i kuću ne breš utrkivati za auto. Auto možeš. U autu možeš spavati. Zbog koje rečenice bi mogla poginuti sad stvarno, tako da... S kućom se ne breš utrkivati, u autu možeš spavati. Da. Evo, čak i jak te žena izbaci. Barbara, čuješ? Tako da sam siguran. Ne. Ja kaj mi zakaj se ja naginja prema karavanima od starta. Da. Da se osiguram. A dobro, ima Opel mjesto dosta kad etiš. Dobre, kadetek. Dobro, drago mi kaj si maknulo amortizere tvrde. Jo. I to je isto jedna stvar, ne znam. Mislim, ja isto naučio sam se pameti, kupovao sam svakakve gluposti, ali bolje pričekati par mjeseci da skupiš neku lovu i onda ti se kupi neke konkretno. Da, jer ovo iskreno uništiš jednostavno. Kak mi je Mrgud rekao, dečko, tebi je neko štange umjesto. Šipke umjesto amortizeri prodao, tako mi je rekao. Da, on se isto navozil auti pa zna ko čemu priča, tako da. Pa još je rekao mi je Vlatko veli da dok se vozili iza mene da su analizirali kako se auto ponaša, znači ono dok pređeš prek neravnine i to meni je cijeli auto poskakivalo, jer je toliko bilo tvrdo da niš nije uopće funkcioniralo. A da, to ti je to neške prodaje se lijepe stvari, a ne kvalitetne, to je ono. Nažalost. Mislim, zna se koliko para, toliko muzike. Baš to. Od uvijek je bilo i od uvijek. Meni je cijeli set amortizera i opruga tih loših
koštal manje nego bi me samo set Bilštenovih amortizera koštao. Da sam recimo išao na ono Bilšten B6. Da, ali znaš kaj je Bilšten, tako da. No. Ali to hoću reći, znaš, onda onak pohrliš zato jer ti onako ono kao nek bude. I onda skužiš da si u biti hit penez, na kraju opet dođeš na to da boš kupil to kvalitetnije, ali si sad već duplo para potrošio. Znaš kako se veli, nisam toliko bogat da kupujem jeftino. Evo, i s tim onda možemo završiti. Naravno, može. Nisam toliko bogat da kupujem jeftino. I nikad ne bu gotovo. Definitivno. Ljudi koji nas još slušate sad nakon vuru i pol, vama onak ekstra respekt i za vas ovoga napišite u komentar, kaj da napišu u komentar da znamo koji su. Da li je Shifter još gej? Da, evo, ko je još sad sluša epizodu, napišite u komentar da li je Shifter još gej. Možete vidjeti Shifter na Instagramu kod mene, sad se reklama, evo. Može. Neplaćena reklama. White, dole crta Corrado i tamo te vidjeli Shiftera ako vam se sviđa, kaj su ljudi iz NP parca napravili, NP Engineering. Budem ja stavio ovoga u opis videa, budem stavio link i na tvoj Instagram i na video od NNG-a i kaj god boš još htjel da se stavi. Pa ne, to je dosta. Tako da nije uopće problem. Ne, naravno, velim, ako kakva pomoć kome treba, oko bilo čega, nevezano. Slobodno pitajte. A gledaj, mislim, sada još neke veli. Mijenjao sam na Hondi davno kočnice, tako da i to isto znam. I to na jevenoj Hondi, tako da Integra je bila taj per. To je već malo 250 konja atmosferac, tako da. Ali dobro, da. Velim, za sve vrste auti sam otvoren. To su ovi klanovi, to nema smisla, ljudi. Družite se, budite si dobri. Ma gle, mi smo si najbolji, a drugčiji smo klanovi. Praktički smo na nišanu, ajmo reći. Ako braća. Da, pa da, istina je. My brother from another mother. Istina. Naravno. Mislim, nisi ti krivke, nemaš ukus u autima, pa ipak voziš Volkswagena, a ne Opela. Ali... Ako čujete tupi udarac, to je Siniša Najebo. Moral sam. Ništa, pozdrav svima i do iduće epizode čujemo se, uživajte. Pozdrav, bog.